하나씩 흘려줘요. 자, 그러면 기도하고 시작하겠습니다. 네. За дэлбэрээ. Хайр инрэл өршөөр нэгүстэй дүүрэн хайртай бурхааваа таньд талархъя. Энэ сайхан ивэлтэй цагийн төлөө талархаж байна эзэн минь. Та өөрийн үгийг бидэнтэй үргэлж хамт байлгаж, та бидний махан биеийн болоод сүнсний хоолоор үргэлж хангаж өгч байдаг танд талархъя. Тэгээ энэ цагийг эзэн минь танд даатгаж байна. Зааж байгаа багш, орчуулагч, сурж байгаа бүхий л хүмүүстээр таны нэгүсэл, таны мэрэгүү ухаан дүүрэн байх болтугай. Тэгээ энэ цагийг танд даатгаж, таны хайртай хүү бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. 제가 그 태국 선교도 하는데 이 태국 예배도 인도할 때 보면은 이제 기도를 이제 그 태국 분이 하면은 뭐 나는 전혀 못 알아듣고 내가 또 한국말 하면 그분들이 못 알아듣고 그래도 다 그냥 영어로 다 이렇게 알아듣는다 치고 이렇게. 왜냐하면 또 아무래도 본토인들이 많으니까 그 본토인들이 기도해야 다 여러 사람이 알아듣지. 그래서 이제 그런 여기 우리 몽골 신학교에서도 몽골 분들이 많으니까 몽골 분이 기도하는 것이 더 좋지 않겠나 싶어서 그래서 학생들이 좀 매주마다 돌아가면서 기도하는 걸로 하겠습니다. 네. За тэгэхээр ер нь бол нөгөө нэг энэ пастор болохоор Таиландд бас сайн мэдээ тараадаг хүн байгаа байхгүй. Тэгээд Таиландд бас ингээд одоо сурч байгаа хүмүүстэй залбираа гэж хэлдэг гинэ. Тэгэн гол нөгөө хүмүүс ингээд залбирч Таиланд хэлээр залбирх тэр пастор юу ч ойлгодог бас. Гэтэ ямар ч сүнс дотор хамтдаа нэг эзнэр хандаж залбирч байгаа учраас гэдэг утгаараа залбирдгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгээд дараад нь энэ үедчлэн ямар ч хэдүүлээ өнөөдөр энэ хоёрыг ч хэлж байгаа боловч дараагийн удаад нь бас үргэлжлүүлээ залбирлаа гэвь. 그러니까 욥기는 기록한 사람은 욥이라고 봅니다. 욥. 물론 여러 가지 뭐 설이 있지만은 욥이 기록했다고 보는 것이 뭐 정설로 봅니다. Тэгээд Йов номноос хэлж байгаа дэлээ тийм. Йов номыг бичсэн хүн болохоор Йов гэж үздэг гинэ. Йов өөрөө бичсэн гэж үздэг. 기록한 연대도 뭐 정확하게 뭐 알 수가 없지만은 모세 이전으로 보통 보고 있습니다. 뭐 족장 시대로 보기도 합니다. 모세 이전에 기록한 것으로 보통 그렇게 알고 있습니다. 정확한 연대는 알 수가 없습니다. Энэ ингэдэг гинэ нөгөө нэг бичигдсэн оныг нь болохоор тодорхой бол мэдэхгүй гэхдээ Мосегоос өмнө бичигдсэн гэж үздэг гинэ. 그래서 뭐 학자들마다 뭐 주장이 다르지만은 뭐 주전 2100년경에서 2200년경에 기록했다고 보는 사람도 있고 또 주전 1446년 이전에 기록했다고 보는 사람도 있습니다. За тэгэхээр яг нэг оныг нь бол тодорхой мэдэхгүй гэхдээ яадаг гэхээр юу яадаг гинэ манай өмнө 2200 жилийн өмнө бичсэн гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. Бас нөгөө талаараа 1400 оны үед бичсэн ч гэсэн гэж хэлдэг хүмүүс бас байдаг гэнэ. 자, 그 욥이라고는 말의 뜻은 욥이란 말은 그 히브리어로 보면은 미움을 받는 자라는 뜻이고 미움을 받는 자. 그래 네. 아람어로는 이 회개하는 자라는 그런 뜻이 있습니다. 오케이. За, Йов гэдэг үг нь болохоор чинь жишээлх юм бол яг үгийг утга гэж байгаа ш тийм. Утгыг харах юм бол энэ нэг юуг утгыг харах юм бол юу гадуурхагдсан нэгэн гэсэн утга бас байдаг гинэ. Харин арам хэлээр энэ утгыг харах юм бол гимшилж байгаа гимшигч нэгэн гэсэн утгатай. 그래서 뭐 욥은 그 고난 당하는 자 혹은 미움을 받는 자라는 그런 뜻이 있습니다. Тэгэхээр Йов гэдэг үг нь болохоор нэг гадуурхагдсан нэгэн зовж байгаа нэгэн гэсэн утга болсон гэдэг. 욥기가 대부분이 보면은 욥이 당하는 그 고난에 대해서 많이 기록돼 있습니다. 근데 Йов номыг харах юм бол Йов дээр дандаа энэ номын их агуулгууд нь болохоор Йов ямар нэгэн байдлаар хэцүү байдал дээр байж байгаа тийм ийм агуулгууд гарч байгаа. 그 욥기의 또 특징은요. 욥기는 성경에서 가장 오래된 책이라고 합니다.
Тэгээд Йовыг харах юм бол Библи дотор хамгийн их нөгөө нэг хамгийн одоо эртний ном гэж бас үздэг. 그러니까 모세 이전에 기록됐으니까 모세가 기록한 성경은 이 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 그 모세 5경이잖아요. 이게 모세 이전이니까 그 성경에서 가장 오래된 책이라고 보는 것입니다. Энэ Мосегоос өмнө гэсэн шалтгаан нь юу гэхээр Мосе болохоор нэг эхлэл, гитлэл гэдэг эхний 5 номыг бичсэн гэж үзэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ Мосегоос өмнө энэ Йов ном бичигдсэн гэж үзэх юм бол хамгийн эртний ном гэж үзэгддэг гэж. 그래서 욥기서의 그 주제를 본다면은 욥이 당한 시험과 고난 당하는 성도들을 하나님께서 다루시는 방법입니다. За энэ Йов номны гол нэг гарчгуудыг харах юм бол Йовын одоо авч байгаа шалгалт Йов ингээд тохиолдож байгаа цорилтууд болон ямар нэгэн байдлаар зовлон донд байгаа итгэгч хүмүүстэйгээ бурхан хэрхэн одоо ханддаг талаар эндээс бид нэр сурах боломжтой. 그 목적은요, 욥기의 목적은 의인이나 악인이나 고난을 겪을 수 있고 또 사람의 방법이 하나님의 방법과 다르다는 겁니다. Тэгээд Йовын агуулган дээр бас юу гэхээр зөв түнч бай, буруу түнч бай, зовлон бүх хүмүүс эдэлдэг. Харин зовлон хариуцж байгаа тухайн зовлон одоо хүлээж авч байгаа тухайн хүмүүсийн хандлагуудаар нь шалтгаалаад үр дүнгууд нь ингээ өөр өөр байдаг гэдэг эндээс бас харж байна. 그래서 그 뭐 어떤 일도 뭐 우연히 일어나는 게 아니다. 즉 하나님께서 모든 것을 다 계획하시고 섭리하시는 것이라. 하나님께서 계획하시는 것이라. 응? 안 들리세요? 갑자기 또. 안 들리세요? 그렇게 안 들려. Уугнаа байна уу? Хаач уу? 어디 가셨나? 죄송해요. уучлаарай. сая тасраад гэдэг. 갑자기 끊겨져가지고. 응? 죄송합니다. 갑자기 끊겨져가지고 이제 됐습니다. 아, 네. 그렇군요. 자, 그래서 모든 일은 이렇게 우연히 되는 게 아니라 하나님의 계획 가운데 이루어지는 것이다라는 것입니다. 네, альва зүйлүүд ингээд нөгөө санаандгүй тохиолдно гэсэн юм ерөөсөй байдаггүй. Харин бүх зүйл бурхны ингээд төлөвлөгөөний дагуу хийгддэг. 예, 욥은 뭐 자식도 많고 또 재산도 풍부해서 그 동방 사람들 가운데서 제일 큰 부자라고 그랬습니다. За тийм дорнод нутагт болохоор чинь Йовгийн хувьд бол хүүхэд ч гэсэн их байсан. Бас түүний эд хөрөнгөчсөндөө маш ингээд ариун байсан. Тэр дотроо нэг дорнод дотроо нэлээд ингээд алдартай ийм хүн байсан ба. 근데 이제 사탄이 이제 그 하나님께로부터 그 욥이 이렇게 하나님을 잘 섬기고 경외하는 것은 하나님께서 욥에게 많은 재물을 주셨기 때문이라고 말합니다. Гэтэ сатан бурханд юу гэж хэлсэн хэрэг Йов танд маш сайн үйлчилж маш их таныг маш хүндэтгэж байгаа шалтгаан нь та түүнд эд хөрөнгө их өгсөн учраас ингэж байгаамаа гэж хэлсэн. 하나님은 그렇지 않다. 내 종 욥은 절대 그런 사람이 아니다. 그러니까 사탄이 그러면 그 재물을 다 치라. 그래서 그때부터 이렇게 고난을 당하기 시작합니다. За тэгэн бол бурхан ёсэлэрээ үгүй харин миний зарц бол маш зөвхт нэгэн гэж ингэ хэлсэн. Тэгсэн чинь сатан ёсэлэрээ за тэгвэл эхлээд та юу ч гэсэн өгсөн юм аваад үзчих гэд ингэсэн. Тэгээ тэрнээс эхлүүлээд яасан гэхээр Йовын
одоо эдэлж байгаа тэгээ зовлонгуудыг ихэлсэн ингэж гарч ирж байгаа. 그래서 사탄이 이제 욥의 재산이라든가 또 자녀들도 다 죽게 만듭니다. 그래도 욥은 끝까지 그 믿음을 지킨 것입니다. Тэгээ сатан яасан гэхээр Йовын бүх эд хөрөмжийг нь аваад үр хүүхдүүдийн бүгдийг нь өгүүлээд ингэсэн тий. Гэхдээ бурхан харин яасан гэхээр гэхдээ Йов харин яасан гэхээр эцсээ хүртлээ эзэн бурханыг ингээ хүндэтгсэн гэж. 근데 욥이 고난당한다는 소식을 듣고 그 세 친구가 찾아와서 욥에게 이렇게 욥이 그 악을 떠난다면은 하나님이 반드시 그 행복하게 해줄 것이다. 이렇게 충고를 합니다. Тэгээ нөгөө нэг Йовын 3 найз байгаа тий. Йов тэр гэсэн чинь Йов ингээ хэцүү байдалд орж асуудалд орж гэдгийг 3 найз сонсоод ирсэн. Тэг ирээд үгсэхээр чи хормогоо байдлаасаа эргээ тэгвэл бурхан ингээ баярлнаа гэж ингээ хэлж байгаа. 그러나 욥이 고난당하는 것은 욥이 죄를 지었기 때문에 고난당하는 것이 아닙니다. Тэг яг үнэндээ Йов одоо тэг гимээсээ болоод гэж зовсон зүйл бол биш байсан. 욥을 단련시켜서 이제 더 큰 복을 주시려는 하나님의 뜻이 있었습니다. Тэгээ бурхан харин ясалаарэ Йовыг илүү ингээ тэг одоо илүү одоо хүчрхэгжүүлээд илүү гэж байгаа дахиад түүнд илүү өгөхийг хүссэн энэ одоо түүний одоо таалал гэсэн баг. 그래서 욥이 고난 가운데서도 잘 참고 믿음을 지켰기 때문에 욥의 말년에 하나님께서 더 큰 복을 주신 사실이 기록되어 있습니다. Тэгээ Йов номны сүүлийн хэсгийг харах юм бол эцсийн дүндээ Йовын эц сүртлээ тийсэн эц сүртлээ зөв хандлагатай байсан энэ итгэлийг нь хараад бурхан тунд илүү ихээр ингээ хэд дахин нэмж өгч бодлоор ингээ бичигдсэн байна. 우리도 살다 보면은 여러 가지 이렇게 고난을 당할 때가 있습니다. Тэгээ бид нэр амьдраад ингээ явж байгаа хугацаа хугацаанд янз бүрийн асуудалтай гинт ингээ учирдаг. 물론 그 고난이 오는 것도 내가 죄를 지었기 때문에 하나님 앞에 징계로 오는 고난도 있습니다. Тэгээ мэдээч хэрэг яг нөгөө нэг тухайн асуудлуудыг хэдүүл ингээд англиад харах юм бол асуудал өөрөө тэ эзний өмнө дуулуугүй байсанаас болоод асуудалтай тулгуурсан хүмүүс байдаг. 또한 내가 죄를 짓지 않았어도 하나님이 나를 연단시키기 위해서 또 내 믿음이 더욱더 자라나게 하기 위해서 이렇게 고난을 당하게 하는 경우도 있습니다. Нөгөө талаараа яадаг гэхээр би ямар нэгэн зүйл буруу зүйл үлдээгүй байсан ч гэсэндээ бурхан намайг илүү нөө цэвэршүүлж илүү те шалгууrat ингээ оруулснараа илүү хөрөөлөг өгөхөд л асуудалтай тулгуурласан бас тохиолдол байдаг. 또 한 가지는 내가 적극적으로 하나님 말씀을 순종하려 하니까 여러 가지 이렇게 고난과 핍박을 당하는 경우도 있습니다. Тэгээ бас дахиад нөгөөт нь ирэхээр би бүр туйлын байдлаар ямар ч өөрийгөө бүтэн өгөөсгээд эзнийг дуулууртаа даах гэдэг хичээх үед ингээд ирдэг бас юм сорилтууд ч бас байгаа. 그러니까 내가 죄가 없어도 고난을 당하는 것이나 또 내가 죄를 지었기 때문에 징계로 고난을 당하는 것이나 또 하나님 말씀을 적극적으로 순종하려 하기 때문에 고난을 당하는 것이나 모두가 다 사실은 내 영적으로는 유익한 것입니다. За тэгэхээр харах юм бол энийг хэлээ дахиад дүгнэх юм бол гэмгүй байсан ч гэсэндээ зовлон сорилт учрах нь тодорхой. Тэ гэмээсээ болоод өөрөө зовлон сорилт руу хөгөөд орох нь тодорхой. Эсвэл бас яг тэгэхээр дуулууртаа дагах гэхэд нь тэ заавал юм нэг зовлонгийн нөгөө тийм одоо бартат зам руу орчихсон тохиолдлууд байдаг. 그러니까 욥기서를 통해서 이렇게 우리도 이렇게 욥과 같이 여러 가지 고난이 올 때에 거기서 어리석게 하나님 원망하지 말고 믿음을 잘 지켜야 될 것을 배워야 되는 것입니다. Хэдүүлээ тэгэхээр Йов намаар дамжуулаад яах вэ? Одоо ямар асуудлууд тулгуур боломжтой байдаг талаар сурахаас гадна бид нэр асуудал дундаа Йовоос эзэн бурхан руу хизээж одоо нөгөө тийм гомдлохгүй тийм ийм байдал нь ямар үр дүнтэй вэ гэдгийг бас суралцах боломжтой. 자, 그럼 오늘 이제 욥기 1장부터 한번 들어가 보겠습니다. 욥기 1장은 욥의 경건과 환난입니다. За эхнийх нь хэдүүлээ Йов номын 1-р бүлгээр орж ийн. За эхний Йов номны 1-р бүлгийн болохоор 욥의 경건과 환난. За 1-р нь болохоор 잠시만요. 경근이 뭐죠 무슨 일? 경건. 경건. 경건.
경고에만 오케이. 네, 알겠습니다. 자, эхнийх нь болохоор нэгдүгээр бүлгийн гол агуулга нь болохоор Йовын сүсэг бишрэл болон түүний зовлон гэсэн юм агуулга орж ирж байна. 욥기 1장을 이제 크게 5개 대지로 나누면은 첫 번째는 За хэдlээ Йов номыг ингээд нэгдүгээр бүлгийг нийтдээ 5 одоо том дэд сэдвээр хувааж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор 욥의 경건 생활과 자녀와 재산입니다. За нэгдүгээр нь болохоор Йовын сүсэг бишрэлийн одоо амьдрал буюу Йов итгэлийн амьдрал болон түүний үр хүүхдүүд ба эд хөрөнгө гэсэн юм сэдв орж ирж байна. 1절로 3절. Энэ 1-3 дугаар ишлэл дээр байгаа. 두 번째는 욥이 신앙으로 자녀들을 기름. За хоёр дахь нь болохоор Йов итгэлээр хүүхдүүдээ одоо өсгсөн гэсэн юм гарч байна. 4절, 5절. За 4 ба 5 дугаар ишлэл дээр байгаа. 세 번째는 사탄이 욥을 참소함. За 3 дугаар ишлэл болохоор 참수죠. 참소란 뜻이 뭔지 아시나요? 알겠어요. 참 이제 3 дугаар сэдв нь болохоор сатан Йовыг сорьсно гэсэн үг. Сорж Йовын бүтэлийг тасалсан гэсэн үг байна. 그다음에 네 번째는 욥에게 큰 환란이 임함. За дараах нь болохоор Йовд том зовлон учирсан. 13절에서 19절. За энэ болохоор 15-аас 13-аас 19 дэх ишлэл. Өмнөх нь болохоор 6-аас 12 дэх ишлэл. 그다음에 다섯 번째는 욥이 큰 환란을 신앙으로 이김. За тэгээд 5 дахь нь болохоор Йов том зовлон итгэлээрээ ялсан гэсэн үг. 20절로 22절까지. За 20-оос 22 гэж. 이제 성경은 이런 역사적인 사실이 기록되어 있기도 하고 또 역사적인 사실을 통해서 우리에게 주시는 그 신령한 교훈을 받아야 됩니다. За Библи болохоор чинь түүхэнд үнэхээр бодтой болсон тэр үннүүдийг биднэрт бичиж өгсөн байгаа тийм. Тэр үннүүдийг болон тэр түүхэнд болсон тэр үйл явдлуудаа дамжуулаад биднэрт бас сургамж өгөхөөр бичигдсэн зүйл. 뭐 세상 얘기처럼 뭐 무슨 신화가 아닙니다. 이건 실제적인 역사적인 사실입니다. Бид нар нөгөө дэлхий дээр одоо янз бүрийн тийм одоо нэг амд амцын яриа ч юм уу тийм одоо үлгэр шиг юм байдаг ш тийм ээ. Үнэн биш гэхдээ тэрэн шиг биш харин энэ үнэхээр боддоор байсан зүйлийг ингэ хийж өгдөг. 자, 먼저 첫 번째 그 1절로 3절에 욥의 경건 생활과 자녀와 재산에 대해서 보겠습니다. За хэдүүлээ Йов номын 1-1-3 буюу Йовын итгэлийн амьдрал болон түүний үр хүүхэд бас эд хөрөнгөд хариуцдаг. 1-3. 1절 말씀부터 봅니다. 1절 한번 읽어보겠습니다. 우스 땅에 네. 욥이라 이름하는 사람이 있었는데 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 했습니다. За нэгдүгээр эшлэлээр нэгэн цагт ууц хэмээх нутагт Йов гэх хүн байжээ. Тэрээр өөлөх өөгүй зөв шударга агаад Бурханаас эмээж жорон буугаас хол явдаг нэгэн байваа. Амен. 자, 욥이 살았던 그 시기가 과연 언제냐 이렇게 볼 때에 욥이 살았던 시기는 족장 시대라고 볼 수가 있습니다. 족장 시대. 족장 시대는 언제냐면 아브라함, 이삭, 야곱 뭐 이런 때가 족장 시대예요. 네네. За тэгэхээр нөгөө нэг Йовын амьдарч ирсэн үеийн талаар хэрэглээ үзэх юм бол Йов болохоор одоо итгэлийн өвөг дээдс буюу Авраам, Исаак, Якоб байна те. тэдгээрийн тэр үед амьдарч ирсэн гэж үздэг. 그 욥이 살았던 시대가 족장 시대라는 그 증거를 그냥 성경으로 좀 살펴보면은 첫 번째는 여기 욥기에는 모세 오경에 대한 언급이 없습니다. 모세 오경. 창세기, 출애굽기, 민수기. За яагаад ингэж итгэлийн өвөг дээдсэн талаар амьдарч ирсэн гэж үзэж байгаа гэхээр Йовын энэ агуулгуудыг харах юм бол Мосегийн 5 ном биш үү те.
одоо эхлэл, гэтлэл гэдэг номнууд байгаа шүү дээ. Энэ номнуудын талаар агуулга ерөөсөө байдаггүй. 이게 모세보다 더 훨씬 이전이라는 것을 알 수가 있습니다. Тэгээ энэ болохоор юу илэрхийлж байгаа гэхээр Мосегоос хавьгүй өмнө байсан бичигдсэн гэдэг бас энэгээр бас гэрчилж байгаа. 네. 그 다음에는 두 번째 증거는 제사장이 없이 그 집안의 가장이 예? 제사를 드렸다는 겁니다. Хоёр дахь нь болохоор энэ бүр өмнө ингэ байсан гэдэг юугаар гэрчилж байгаа гэхээр тухайн үед нэг ахлах тахилч гэж юусэн байгаагүй, тахилч гэж байгаагүй, харин гэр бүлийн өрхийн тэргүүн нь тахил өргөдөг байсан гэж харж байгаа. 여기 이제 5절 말씀을 한번 보세요. 5절. 그 이렇게 답을 이шлэх харъя. 한번 읽어보세요. 그 잔칫날이 지나면 욥이 그들을 불러다가 성결케 하되 하루에 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 욥이 말하기를 혹시 내 아들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반했을까 함이라. 욥의 행사가 다 이러했다고 했습니다. Тавдаар шилдэр гэсэн тэдний ээлжид найрын өдрөд өндөрлөхөд яа өглөө эртлэн босож тэднийг дуудаж авчруулан ариусгаад хүүхэд бүрийнхээ тоогоор шталт дахил өргөдөг байлаа. Учир нь Йов миний хүүгүүд нүгэл үлдэж сэтгэлдээ бурхныг хараасан байж магадгүй гэдэг байж үүнийгээ Йов үргэлж үйлддэг байваа. 아멘. 여기 보면요. 제사를 지금 누가 드렸다고 했습니까? энэ дээр харах юм бол тахилыг хэн өргөдөг гэсэн блэ? 욥 자신이 제사를 지냈잖아요. Йов өөрөө тахил өргөдөг гэсэн гэж харж байгаа тийм. 자, 근데 구약의 제사는 누가 드려야 되냐면은 그 모세 이후 시대 제사장 시대 때 보면은 제사장이 드렸잖아요. 제사장만이 제사를 드릴 수 있습니다. 그런데 여기서 보면 욥이 제사를 드린 거 보면은 벌써 그 모세 시대 이전 사람이라는 걸 알 수가 있습니다. Даалгэр эндээс хэтлээ юу харах вэ гэхээр Мосегийн хууль бичигдснээс хойш дахиад гэдэг зүйлийг хэн өргөдөг болсон гэхээр дандаа ахлах тахилч нар тийм ихэн дотор нэрс өргөхө болцсон байсан. Харин энэ дээр харах юм бол Йов өөрөө өргөжсэн гэдгийг харах юм бол энэ Мосеос хавьгүй өмнөх үеийн хүн байна гэдэг эндээс бас мэдэх боломжтой. 그리고 세 번째는 그 욥의 그 나이에 대한 나이를 보면 우리가 알 수가 있습니다. За дараад нь гуравт нь болохоор хэдүүлээ Йовын насны талаар бодож үзтгий. 근데 욥이 이렇게 환난을 당한 후에 성경에 보면은 140년을 더 살았다고 그랬습니다. Тэгэхээр энэ Библийг харах юм бол тэгсэн нэ Йов одоо энэ сорилт те энэ зовлонгийн үеийн дууснаас хойш 140 жил дахин амьдарсан гэж бичигдсэн байдаг. 그것은 욥기 42장 16절에 있습니다. 한번 보세요. 42장 16절. За Йов 42-ын 16-ыг харах юм бол ийм агуулга байж байгаа. Хэлээ харъя. Йов 42-ын 그 후에 42장 욥이 140년을 살며 그랬잖아요. 아들과 손자 4대를 보았고. 16 дээр юу гэсэн бэ гэхээр ингэж дараа нь Йов 140 жил амьдарч хөвгүүд ач 30 буюу 4 үе үзчихээ гэсэн. 아멘. 환난 당한 그 후부터 140년을 더 살았어요. 그럼 환난 당하기 전에 그 나이가 과연 몇 살이었을까 한번 추정을 해봅니다. Тэгээ мэдээч хэрэг ингээ харах юм бол Йов бүх асуудлууд нь дууснаас хойш дахиад 140 жил амьдарч хүүхдүүдтэй болсон гэж байгаа. Тэгэх юм бол тэгвэл Йов тэрнээс өмнө буюу одоо яг зовлон эдлэх гэж байгаа энэ үед хэдэн настай байсан бол гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй болж байна. 근데 욥의 자녀들을 보면은 2절에 보니까 욥의 소생은 남자가 7이요 여자가 3이다. 이게 아들이 7이고 딸이 3이라는 겁니다. Тэгээ энэ хоёулаа 2 дугаар ишлэгийг харах юм бол Йов 1-ийн 2-ыг харах юм бол ингэсэн Йов 7 хүүтэй 3 охинтой байжээ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 10 хүүхэдтэй байсан. 또 보내셨어. 자, 그러면 욥이 환난 당하기 이전에 지금 자녀들을 몇 명을 둔 거예요? Йов тэгвэл одоо асуудал ахаас өмнө хэдэн хүүхэдтэй байсан? 10 хүүхэдтэй байсан гэж байна тийм? 10명을 뒀죠? 네. 그럼 10 хүүхэдтэй. 자녀를 10명까지 낳았으면 과연 그때 나이가 몇 살쯤 되겠습니까? Тэгээ одоо хүүхдүүдийн танд боддоо 10 хүүхэд төрүүлсэн байсан гэж. Тэгэх юм бол тэр хүний Йовын нас зэр нь хэд хавцаа байсан бэл гэж бодож. 자, 자녀를 만약에
한 명 낳는데 2년씩 걸렸다고 하면 해도 10명이 몇 년 걸리겠죠? Хэрэг хэдүүлээ ингээд нэг хүүхдүүд нь хоорондоо 2 насны зөрүүтэй гэж бодох юм бол 10 хүүхд төрүүлэхэд хэдэн жил лээ? 20 жил авч байгаа. 2년에 하나씩만 낳았어도 20년이잖아요. 10명 낳았으면. 그죠? Тэгэхээр 그럼 чинь 20 жил тий. 몇 살쯤 결혼했겠어요, 그러면은? 어? Тэгвэл энэ хүмүүс хэдэн наснда ойролцоогоор хөрөм хийсэн байж таарах. 그 몽골 분들은 보통 여자들 몇 살에 결혼하세요? Ер нь монголчууд ойролцоогоор монгол эмэгтэйчүүд ялангуяа хэдэн наснда хөрөм хийдэг лээ? 한 20살에 합니까? 그쵸 20 нас хүрдэг болов. 20에서 한 30살 정도? 옛날에는 18 옛날에는 настай. 상당히 결혼들이 일찍 했어요. 그죠? 옛날에는 네. 그 18살 때 했대요. 그죠? 예. 우리나라도 예전에는 뭐 13살, 심지어 13살에 한 사람도 있고 보통 16, 17이면 다 했어요. 예전에는. 지금은 뭐 30살 넘도록 안 하지만은 그렇게 Солонгос ч гэсэн бас урд нь нэг маш эрт хийдэг байсан гинэ. Бүр 13-т хийжсэн үе ч байдаг. 16, 17 хүртэл юм л ирдэг. хүнтэй сохснаас гэж үздэг байсан гинэ. 지금도 제가 이제 선교하는 태국 사람들 보면요. 여자들이 뭐 20살이면 벌써 다 결혼했더라고요. Одоо бас ингэ Таиландд харах юм бол 20-тэй гэвэл бүгд бараг 20 хийсэн байдаг гинэ. 그러면 20살에 결혼했다고 가정을 해봅시다. 20살에 가정했어도 20년 지나면 몇 살이겠어요? 40살. 20-той 20 хийсэн гэж ойролцоогоор үзье. Тэгэх юм бол 20 жилийн турш 10 хүүхэд төрүүлсэн гэж үзэхлээр энэ одоо яав гэхэд одоо 40-тэй гэсэн үг шүү дээ, тий? 40-тэй. 이거 가정이잖아요. 가정인데 만약에 욥이 20살에 결혼을 했다면은 자녀를 10명을 낳았으면 그때 몇 살이겠어요? 40살이잖아요. 그죠? Тэгээ яв 20-той хэдлээ 20 хийсэн гэж үзээд 2 жил тутамд нэг хүүхэд төрүүлсэн гэж үзэх юм бол 20 жил болж исэн тий. Тэгээ тэр 20 жил дээрээ 20 насны эмэгтэй чинь нэгтэй ойролцоогоор 40 настай гэж багцаалж болохоор юм. 나이가 뭐 성경에 나와 있지 않기 때문에 정확히는 알 수 없지만은 우리가 가정을 해봐도 20살에만 결혼했어도 욥이 환난 당할 때 나이가 40살이 넘었을 거란 말이에요. 그죠? Тэгээ ойролцоогоор хэдүүлээ нөгөө яг Библиэлд болохоор яг тэр агуулмж гон бол байхгүй байгаа учраас хэдүүлээ ингээд бодож үзэх юм бол 40 орчим наснда тий одоо ийм одоо хүнд ийм сорилттой учирсан гэж үзэж болно гэсэн. 그리고 자녀들의 나이를 또 보면요. 4절에 한번 보세요. 4절에 자녀들 나이를. 그 아들들이 자기 생일이면 각각 자기 집에서 잔치를 베풀고 그 누이 셋도 청하여 함께 먹고 마심으로 그랬죠? Одоо хэдлээ харах юм бол гэтээ хүүхдүүдийг нь харах юм болно шүү дээ. Дөрөвдүгээр зүйл дээр байгаа. Нэгдүгээр бүлгийн дөрөвдүгээр ишлэлийг харах юм бол түүний хөвгүүд ээлжээрээ нэг нэгнийдээ цугларан найрлахдаа эгч дүү гурвыгаа хамт ууж идэхээр урдаг байваа гэсэн үг. 이 정도면 자녀들도 지금 다 거의 성장했다는 거 아닙니까? 그죠? 거의 성인이 된 겁니다. 그렇죠. Одоо эндээс хэдлээ харах юм бол бас юу гэж мэдэх вэ? Хүүхдүүд нь бас тийм жижиг биш гэдэг мэдэж болно. Бүгдээрээ насанд хүрсэн тустай харцаасан байна тий. 그러면은 뭐 욥이 지금 막둥이까지 다 낳았어도 나이가 40인데 그러면 조금 더 커야 돼. 그러면 한 50세 정도 되지 않았겠냐? 이 정도 추정하지 않겠습니까? Тэгээ магадгүй хүүхдүүдийг ингээд дуудаад ураад хамтдаа идэж уудаг байсан гэж бодох юм бол ойролцоогоор хүүхдүүднээс нэг хөөрхөн том болцсон байгаа даа шүү дээ тийм ээ. Хамгийн багыг нь бодоход ойролцоогоор нэг за хамгийн бага нь ядаж нэг 10 нас хүрсэн байх та гэж тэгж таамаглах юм бол явгийн нас нь 30, 50 бол гарцсан байсан гэж ойлгож болохоор байгаа тийм. 네, 이건 정확하다고 얘기는 하는 거 아니에요. 그 뭐 또 이걸 또 뭐 나이를 이렇다 믿지 마시고 우리가 추정하는 거예요. 20살에 결혼을 했다면은 자녀를 10명을 낳았으니까 40살까지 낳은 거예요. 그러면 자녀들이 많이 성장했잖아요. 성경에 보면. 그러면 10년만 지났다 한 50쯤 되지 않았겠느냐 그 말이에요. 그러면 욥이 환난 당할 때 나이가 약 50살쯤 됐다고 가정을 하자 이겁니다. Одоо ингээ харах юм бол одоо нэг Явын бид нэр хэдүүлээ ярьсан тэр 20 орчимдөө гэрлээ дахиад 20 жил хүүхэд төрүүлсэн гэвэл 40-тэй гэж үзэх юм бол хамгийн бага хүүхэд нь магадгүй 10-тэй гэж бодоход Явын одоо яг нэг жинхэнэ эдэр насаар тийм монголоор бол эдэр нас нь нэлээд болцсон энэ насн дээрээ жинхэнэ нэг асуудлууд нь ихэлсэн гэж ойлгож болно 50 орчимдоо.
야, 그러면 그때부터 이제 140년을 더 살았으니까 욥이 한 약 190살쯤 됐다 이겁니다. Тэгээ тэрний дараа дахиад одоо энэ асуудал дууссан гут нь 140 жил дахиад амьдэрсэн гэж үзэх юм бол 140 жил дээр одоогийн 50 жилийн нэвлэг чинь ойролцоогоор 190 настай болчихж байгаа тийм. 그다음에 네 번째로는 욥의 그 재산 정도를 보면 좀 알 수가 있습니다. За дараад нь бас энэ Йовын өргөжс тахлын талаар хэдүүлээ харъя. Тэгэх юм бол энэ дээрээс бас мэдэх юм боломж байгаа. 그 당시에는 그 가축의 수로 이렇게 재산을 평가하던 그런 시대였습니다. Тэгээд тухайн үед харах юм бол одоо Йовын үеийг төлөө дахиад өөр нэг хэсгээс нь авч үзье гэх юм бол Йовын үед гэр бүлийнхээ гишүүн болгоны тоогоор мал ингэ дахил өргөдөг байсан гэж. 네. 창세기 30장 Мгм. 43절. Ээ. За эхлэл номноос хэдлээ харах гэж байгаа шүү. За эхлэл номны 창세기 30장. 네. 창세기 30장 43절. За эхлэл 30-ийн 43-ыг хэдлээ харах юм бол 여기 이제 야곱이 이제 그 자기 재산에 대해서 이제 소개해 놓은 건데, 야곱의 재산을 소개해 놓은 건데, 이에 그 사람이 힘이 풍부하여 양떼와 노비와 약떼와 나귀가 많았더라 그랬죠. ингэсэн байна. Энд дэр ингэж тэр хүн аривнаас аривн хөрөнгө олон мал сүрэг эрэгтэй эмэгтэй зарцнаар тэмээ бас илжигтэй байжээ. Энэ Яаковын одоо нэг хүчийг хэлж байгаа юм л да. Яаковын төрөнгийн талаар ингэж хэлсэн байгаа. 자, 아브라함이나 이삭이나 야곱이나 요셉이나 이런 시대가 바로 족장 시대겠습니다. За тэгэхээр одоо жишээлх юм бол нэг өвөг дээдсийн үе гэдэг чинь болохоор Авраам, Исаак, Яаков те эдгээрийг хэлээд байгаа шүү тийм ээ. 근데 보면은 아브라함도 이런 그 가축이 소나 양이라는 게 힘이 많아서 큰 부자가 됐다고 그랬습니다. Тэгээ тухайн үед харах юм бол Авраамыг бас үгсэн бэлээ. Тэр бас мал сүргэр нь өсөөд тэгээ маш хөрөнгөтэй болсон гэж бичигдсэн байгаа. Их баян байсан гэж бичигдсэн байдаг. 또 뭐 그 아들들도 그렇고 여기 야곱도 그 외삼촌의 집에 살면서 많은 그 가축을 얻어서 큰 부자가 됐습니다. За тэгээд Авраамын хүүгүүдийг харахад ч гэсэндээ тэд нар маш их хөрөнгөтэй гэж гарч ирсэн. Харин одоо энэ Яаков ч гэсэндээ тий өөрөө нэг гэрээсээ хөрөнгөгүй цутаж гарсан ч гэсэндээ наг захын доо очоод маш хөрөнгөжсөн талаар энэ эхлэл ном 30-43 дээр гарч байна. 자, 그러니까 그 족장 시대 때는 이 가축의 수에 따라서 그 사람의 이 부의 가치를 평가하던 때입니다. За тэгэхээр энэ итгэдгийн өв дээдсүүдийн энэ үеүүдэд яадаг гэсэн гэхээр тухайн хүний одоо маллынх нь хөрөнгөх нь эд баялагийнх нь хэмжээгээр нь харж агаад тэр хүмүүсийг ингээд дүгндэг байсан үе байдаг байсан гэдэг хайдлаа харж байна. 이게 가축이 많으면은 그 부자로 보는 것입니다. Тэгээ мэдээч хэрэг мал тий мал хувь их байх тусам тэр хүнийг хүчтэй хөрөнгөтэй баян гэж үздэг байсан. 그런데 지금 욥의 시대도 보면은 욥이 재산이 얼마나 많은가 3절 한번 보세요. 3절. Яагаад Йов номны харин нэгийн 3-ыг бас харъя. Энд дээр бас Йовын талаас ингэж байгаа. 그 소유물은 양이 7천이요, 약대가 3천이요, 소가 500개리요, 암나귀가 500이며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방 사람 중에 가장 큰 자라 했습니다. Тэрээр 7,000 хон, 3,000 тэмээ, буулганы 500 хос шар ба 500 эм илжиг асар олон халан хамжлагтай тул дорны бүх хүний дундаас тэрээр хамгийн агуу байжээ гэж хэлсэн. 저 얼마나 많은 그 가축들이 있습니까? Тэр түүнд маш олон тий ямар их ингээ мал байгааг эндээс харж болж байна. 양이 몇 마리? 7천 마리. 그죠? Хонь нь бүр 7,000 хон, 7,000 биш тий. 몽골 분들도 그 초원에서 양 키우지 않으세요? Тэгээ монголчуудаас бид нар чинь тал нутагтаа хонь хариулдаг тий. 양 키우죠? Nee. 보통 그 부자들이 몇 마리 정도나 Ер нь балчууд хэдэн мянган хоньтой гэдгийг. 보통 한 사람이 몇 마리 정도나 키우세요? Нэг айл гэхэд ойролцоогоор балчууд нь хэдэн мянга 1,000 гэж ярьдаг болов.
왜 학교에서 그거를 깎아서 아무도 나 있는 나하고 내가 나오면서 마음서 Нэг 이렇게 500 орчим тэгэл тэрнээс дээш байгаа бах та. Янгт Онцгой. бол тэгэхээр чи нөгөө малынхаа толгоогоор явдаг л өхөр хонь бүх юмараа нийлүүлээд. тийм. 원래 몽골 사람들은 음. 1000 이상이면 부자로 다 하거든. 부자로 인정을 하고. 1000마리 이상 키우면 네, 그리고 다 이렇게, 가지고, 그 재산이 1000명, 천만 있다 하면 그런 사람들도 따로 이렇게 해주거든요. 그러니까 뭐, 양을 전에 되면. 양을 1000마리 이상 키우면 보통 부자로 취급한단 말씀이죠? 네네네네. 그게 지금 실제적으로 양 그렇게 키우는 분들이 뭐 그렇게 아주 큰 부자 말고 대충 뭐 그 보통 사람들은 어느 정도나 몇 마리 정도나 키우는 거예요, 그러면? Тэгвэл за мянгат гэхгүйгээр ер нь жирийн айлууд нь ойролцоогоор хэд тавцаа тийжэх юм бол Өсөлтөөсөө бол жирийн 250 жирийн 150 мянга гэж тэрнээс дээш байна. тийм жоох 50 юм 60 марч байгаа. Янз янз. 앞나야 하느라 제가는 저거 맞다. 저뭐 그렇게 그럼 일반 사람들은 대부분 응. 50에서 60마리 아니면 100에서 200마리 그 정도래요. 자, 근데 보세요. 여기 요분 몇 마리나 켰다고 그랬어요. 양만? 근데 이거만 가르쳐 볼 오는 양만 오는 그렇게 7천만. 오면 돼. 양만 지금 7,000마리라고요. 그러니까 그는 이렇게 7,000. 야, 7,000. 양만 키워도 몽골 사람들 뭐 보다 훨씬 더 뭐 훨씬 부자겠네요. 엄청난 부자죠. 근데 양만 있는 게 아니라 또 뭐가 있어요? 약대가 네, 또 몇 마리? 염소도 있고. 3,000마리. 소가 500개면 1,000마리예요. Тэгээ одоо 암나기도. ингээд нэг зөвхөн яав тэгвэл зөвхөн хониороо л гэхэд чинь монголчууд дундаас маш баянд нь орох байсан биз дээ. Гэтэ ганцхан хоньтой биш. Тэр юутай гэсэн чинь хонь байна. Тэмээ гэхэд 3,000-аараа байна. 야, Буулын 5 шар гэх чинь 500 шар байна гэх мэтчлээ. 그러니까 이 정도면은 얼마나 큰 부자인지 상상이 됩니까? Одоо энэ хэвдээ ингээд та нар бодоод үзэх юм бол энэ йогийн хөрөнгө түүний одоо байр суурь ямар ингээд том байсыг та нар харж болохоор байна уу гэнэ. 만약에 몽골 사람들 중에서 요 정도를 키우는 사람이 있다면 어떨까요? 어떻게 Тэр 키우는 манай Монголд энэ яв шиг ийм хөрөнгөтэй хүн байна гэвэл ямар ахасан бол ямар ахал нутаг усандаа үнэхээр алдартай байх тий. Нутаг байтугай сурвалжлагчнаар очиод бүү юм болох бах та. 이 정도면 아마 몽골 대통령보다 더 부자일 겁니다. 그죠? Магадгүй ийм энэ хэмжээний хөрөнгөтэй гэх юм бол Монголын ерөнхийлөгчөөс ч баян гэж тооцогдож магадгүй. 2 кг гэдэг аа. 이게 가축이 많다 보니까 또 종들도 많이 있었다고 그랬습니다. Тэгээ энэ яог өгсөн бэлээ маш их малтай учраас түүнд тусалдаг хамжлаг буюу туслагч нар гэсэн маш олонтой байсан гэж хэлсэн. 그러니까 성경에서는 바로 욥을 동방 사람들 중에 가장 큰 자라고 이렇게 기록해 놓고 있습니다. Тэгээ Библиэр яог өгсөлөөр дорны бүх хүний дундаас хамгийн агуу нь ажээ гэж хэлсэн ба. 그러니까 엄청난 부자입니다. 한마디로 말하면 엄청난 부자예요. Нэг үгээр хэлэх юм бол тэр зүгээр л хамгийн нэг баян нь байсан тийм. 이런 부자라면 보통은 아마 하나님 잘 안 섬길 겁니다. Гэтэ ер нь бол харах юм бол ийм баян хүн гэх юм бол болж айл ер нь бурхныг те баг орхидог хүмүүс байдаг. ийм баян болчлоо гэвэл. 자, 그런데 1절 한번 보세요. 이제 다시. Гэхдээ нэгдүгээр бүлгийн нэгдүгээр ишлэгээд л дахиж харъя. 우스 땅에 욥이라 이름하는 사람이 있었는데 하고 이제 그 사람을 소개하고 있죠. Тэгэхээр ингээ харах бол нэгэн цагт ууз хэмээх нутагт Йов гэдэг хүн байжээ гэдгээ тайлбарлаж танилцуулж байна тий. 그 사람이 어떤 사람이냐면 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 이렇게 기록해요. Гэтэ тэрний цааш нь юу гэж танилцуулсан гэхээр тэрээр өөлөх байхгүй зөв шудраг аваад Бурханаас эмээж муу ёр муугаас хол явдаг нэгэн байжээ гэж тайлбарласан. 욥은 이게 첫 번째로 순전한 사람이라고 기록했습니다. 순전하다. За энэ дээр харах юм бол Библи хүртэл бүр Йовыг юу гэж тайлбарласан гэхээр өөлөх өөгүй хүн байсан гэж хэлж байна. 이 순전하다는 뜻은요, 이게 완전하다 그런 뜻입니다. За энэ нэг талаараа энэ өөлөх өөгүй гэдгийг хэдλээ арай өөрөөр ойлгох юм бол энэ төгс гэсэн үг. 근데 이 완전하다는 것은 뭐 하나님 앞에 죄가 하나도 없다는 그런 완전이 아니라
뭐 음. 외식이나 뭐 인본주의가 없이 순수하다는 그런 뜻입니다. За тэгэхээр энэ төгс гэдэг нь ямар утга гэхээр Бурхны өмнө нэрийг хэн төгс байж чадах вэ те яг үнэндээ гэхдээ түүнийг хэлж байгаа нь өөр хөөгүй төгс гэдэг нь юу гэсэн утгатай гэхээр тэрээр ямар нэг үйлдэл бол дээрээ те бүх зүйл дээр ингээд сайн байсан гэсэн. 그러니까 이것은 사람들에게 비난받을 만한 그런 도덕적인 결함이 없다는 것을 가리킵니다. За бас нөгөө талаараа бусдад бусад хүмүүст ингээд нэг тий ямар нэгэн байдлаараа харагдахдаа бусад хүмүүсийн өмнө буруу зүйл хийдэггүй гэж ойлгож байна. 사람들 보기에도 그렇게 뭐 비난받을 만한 그런 그 결함이 없는 사람이다. 그런 뜻입니다. Тэг хүмүүс харахтаа ч гэсэндээ за бид йогийн талаар игээд за тэр хүнтэй үл юм ярилдаггүй гэдэг ингэдэж шүү манайхаа тий тийм хүн байсан гэсэн. 우리도 이게 욥의 이런 그 신앙을 본받아서 항상 그 진실하고 또 순수한 마음을 가져야 됩니다. Бид нэр энэ Йовоос яг үлээрээ одоо бас үлгэр аваад тийм ээ бид нэр хамгийн үннээрээ тий хамгийн шударгаараа тий ингэж амьдрахыг бас суралцах хэрэгтэй. 그다음에는 정직하여 그랬죠. 정직하다. За дараад нь болохоор юу гэсэлэрээ зөв шударга гэж хэлсэн. 이건 뭐 올바르다 또 진실하다 그런 뜻입니다. Тэрээр энэ ч болоо зөв шударга гэдэг чинь үнэн тий үнэн бас зөвт гэсэн ийм утга байна. 그러니까 하나님의 말씀대로 바로 행하면서 양심을 써나가는 그런 행위를 말합니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны үгийн дагуу дуулууртай үйлддэг бас нөгөө нэг одоо ёс суртахуун гэж яддаг шүү дээ. Ёс суртахууны хувьд маш ингээд дээд хүмүүс гэсэн. 우리 성도는 항상 진실해야 된다는 거예요. 진실. Тэгээ бид нэр бас яах вэ? Итгэгч хүмүүс үргэлжлээд бид нэр үнэн гэдэг зүйл дээр бат зогсох хэрэгтэй. 거짓이 없어야 된다는 뜻입니다. Ямар нэгэн байдлаар худал зүйлийг байлгаж огтвол. 그러니까 일시적으로 거짓말을 해서 자기한테 어떤 유익을 얻는 경우도 있는데 그렇게 되면 나중에는 반드시 진실이 드러나게 되면은 부끄러움을 당할 수밖에 없습니다. Хүмүүс тэгээд яг одоо нүдэнд харагдаж байгаа ямар нэг юу олц ч юм уу, ашиг ч юм уу тэрийг хараад худлаар тохиолдол байдаг тийм. Гэтэ тэр хүмүүс яадаг дараад нь заавал үнэн илчлэгддэг. Харин илчлэгдэх үед нь тэд нар ич хүрд ордог. 성도는 누가 보더라도 진실한 사람이라는 평을 받아야 된다는 것입니다. Наалэр итгэгч хүн хинч харсан тийм хаанаас ч харсан чихэн үнэн байх энэ маш чухал. 그러려면 항상 양심을 써야 됩니다. 양심. Тэдхийн тулд бид нэр яасан гэхээр ямар ч үед нэг шудраг байдал те энийг одоо яс суртахуун гэдэг зүйл маш бодох хэрэгтэй. 양심에 거리끼는 행동을 하지 말라는 것입니다. Тэгээд яс суртахуун яс суртахуунтай нийцэхгүй зүйлийг хийхгүй байх хэрэгтэй. Яс зүйтэй. 이렇게 정직한 생활은 모든 사건과 일에 조금이라도 뭐 부정이나 또 구부러진 것이 없이 솔직하라는 것입니다. Тэгээд үнэн байр гэдэг нь болохоор чинь альва зүйл дээр одоо нэг бүх зүйл нь тодорхой байхыг хэлж байгаа гэсэн. 근데 욥이 이렇게 항상 정직하게 살았다는 것입니다. Тэгээ ёо болохоор яг тэгсэн яг тодорхой тэг цэгц шулуун ингэж амьдэрсэн гэсэн үг байна. 근데 오늘날 우리도 솔직하고 진실하고 그 순수한 마음으로 하나님을 섬기면서 이 사람에게나 비난받을 만한 그런 일을 하지 말아야 됩니다. За бид нэр ямар ч гэсэн бид нар ч гэсэн бас ёо шүү те тодорхой үннээрээ бас тэгээд одоо өөлөх зүйлгүйгээр те ингэж амьдрах юм бол хэн одоо хүрчээрээ бидний буруутгахгүй те ийм буруутгал байхгүй амьдрах боломжтой гэдэг хэлж байна. 이렇게 정직하라. 그 다음에는 또 뭐라겠습니까? 하나님을 경외하며 그랬죠. 하나님을 경외한. За тэгээд энэ дээр бас дахиад нэгдүгээр ишлэлийн нэг дээр юу гэсэн хэрэг Бурханаас тэр бас эмээдэг гэсэн хэлж өгсөн. 욥은 하나님을 경외하는 사람이었습니다. Ёб бол Бурханаас эмээдэг нэг юм байсан. 재산이 아무리 많아도 그 재산 의지하고 살려는 것이 아니라 욥은 하나님을 늘 경외하면서 살았습니다. Ёб болохоор ихчнээ их хөрөнгөтэй гэсэн чинь тухайн хөрөнгөнд найдахгүй харин эзнээс эмээж амьдрдаг гэсэн.
자, 하나님을 경외하는 생활이 어떤 것인가 한번 살펴보겠습니다. Тэгээд Бурханаас эмээх амьдрал гэж ямар амьдралыг хэлэх вэ? Хэдүүлээ энэ талаар бодож үзье. 먼저 하나님을 두렵고 떨림으로 섬기는 것입니다. За нэгдүгээр нь болохоор Бурханаас эмээлттэйгээр чичрэлтэйгээр түүнд үйлчлэх гэж. 하나님을 경외하며 사는 생활은 먼저 하나님을 두렵고 떨림으로 섬기는 것이다. Ийм үйлчлэгтэй тийм үйлчлэл донд тань эмээлт байхыг хэлж. 하나님은 죄에 대해서는 심판하시고 또 선을 행하는 자에게는 복을 주시는 분이라는 것을 깨달은 사람은 항상 하나님을 두렵고 떨림으로 섬기는 것입니다. Яа тэгтээ ямар хүн эмээлттэйгээр чичрэлтэйгээр амьдрэх үйлчлдэг гэхээр эзэн бурхан гим гэдэг зүйлийг үнэхээр одоо үздэггүй шүү дээ гэдэг ойлгодог хүмүүс тэгж амьддаг. 내가 잘못을 저지르고 뭐 죄를 짓게 되면은 하나님이 곧 심판하실 줄 알고 두려워하고 떨면서 하나님을 섬기는 겁니다. Тэгээ би ямар нэгэн байдлаараа буруу зүйл хийхэд түүнийхээ та хариу гэдэг зүйл заавал ирдэг штэ гэдэг мэддэг хүн бол тий эмээлттэй байдаг. 두 번째로 하나님을 경외하는 생활은 하나님 앞에서 사는 겁니다. За хоёрдугаарт нь болохоор бурхнаас эмээж амьдрах гэж амьдралыг юу гэж хэлэхээр бурхны өмнө амьдрах хэлж. 하나님 앞에서 사니까 뭐 다른 생각을 할 수 없고 그냥 하나님이 시키는 대로 순종할 수밖에 없는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол бурхны өмнө бурхан намайг харж байгаа гэдээ амьдрахлаа тэгэхээр өөр зүйл бодохгүйгээр харин бурханд дуулууртай байх гэж хичээдэг. 세 번째는 마음이 하나님을 떠나지 않는 생활입니다. Хоёрдугаар нь болохоор за гуравдугаар нь болохоор сэтгэлээсээ бурхнаас алсхол байдаггүй тэр амьдрал хэлж. Эмээж амьдрал гэдэг нь. 우리는 마음에서 하나님을 떠나면 안 됩니다. Бид нэр сэтгэлээ бурхнаас холдуулж болохгүй. 마음에 늘 하나님을 모시고 하나님이 인도하는 대로 순종하며 살아야 됩니다. Тэгээ бид нар харин яг үгээр юу дээр сэтгэл дотроо бурхныг үргэлж залаад түүнд дуулууртай үйлчилж амьдрахдаг анхаарах нь чухал. 네 번째는 그 말씀을 순종하는 생활입니다. Тэг ямар ч үед үгэнд дуулууртай байх амьдрал те. тэрийг бас хэлж байна. 다섯 번째는 그의 인도를 받는 생활입니다. За дараад нь болохоор түүний удирдамжийг авдаг амьдралыг хэлж. 이렇게 사는 것이 바로 하나님을 경외하면서 사는 생활입니다. За энэ эдгээр зүйлсүүд нь болохоор чинь бурхнаас эмээж амьдрах гэдэг агуулгад орж иж. 한번 뭔가 한번 해보니까 첫 번째 하나님을 경외하는 삶 첫 번째는 어떻게 사는 거죠? За одоо энэ тавыг дахиад хэлж үзье. Нэгдүгээр нь болохоор эзнес эмээж амьдрах гэдэг нь ямар амьдрал гэсэн бэлээ? 하나님을 두렵고 떨림으로 섬기는 생활. За нэгдүгээр нь болохоор эзнес эмээж чичрэл дотор үйлчлэх амьдрал гэсэн. 두 번째는 하나님 앞에서 사는 생활. Хоёрдугаар нь болохоор бурхны өмнө амьдрах, тэ бурхны өмнө. 세 번째는 마음이 하나님을 떠나지 않는 생활. За гуравдугаар нь болохоор сэтгэлээрээ бурхнаас алс хол байхгүй байх амьдрал байдаг амьдрал. 다섯 번째는 사 번째는 네 번째인가요? 네 번째 지금 네 번째. 두 번째는 하나님의 말씀을 순종하는 생활. За дөрөвт нь болохоор үгэнд дуулууртай байдаг амьдрал. 그 다음에 다섯 번째는 그의 인도를 받는 생활. За тэгээд тавдах нь болохоор түүний удирдамжийг авдаг амьдрал гэсэн. 네. 좀 쉬었다가 하겠습니다. 한 10분 동안 За 쉬겠습니다. хэдүүлээ түр амарч байгаа дараагийнх нь үргэлжлүүлье. 몇 분에 다시 시작할까요, 목사님? 10분이요. 4시 10분. 10분에 10minute гэдэг болчихсон хэдүүлээ. 그 욥이 아까 그 족장 시대에 살았을 것이다 이렇게 우리가 추정을 했습니다. 안 들려. Олгоноо дууга нэрээ. За хэдүүлээ өмнөх үед юу байсан гэхээр өмнөх цаг дээр юу үзсэн гэхээр Йов итгэлийн өвөг дээдсийн үед амьдарч байсан талаар хэлэх нэг харлаа гэх.
네, 족장 시대는 이제 아브라함, 이삭, 야곱 뭐 이 시대인데 그 시대 사람들은 한 100에서 한 200년 정도 보통 살았습니다. За тэгээд итгэлийн өвөгдөөцсөн үед амьдарч ирсэн хүмүүсийг харах юм бол ерөнхийдөө ойролцоогоор нэг 200-аад жил амьдарч ирсэн хүмүүс байгаа даа тийм. 뭐 아담이나 이런 그 초창기 시대 때는 보통 900살 이상 살았잖아요. Бид ч хэрэг Адам тий бүр ингээ бүр өвөгдөөс бүр өмнө өвөгдөөцөд гарах юм бол ойролцоогоор Адам ч юм уу тэдгээр хүмүүсийг харах юм бол 900 орчим хүртэл жил амьдарч ирсэн хүмүүс байгаад байгаа тийм. 그런데 노아 시대, 노아 홍수 이후부터 인간의 수명이 급격히 이제 줄어들어서 그 시대로는 한 100년, 200년 정도 살았습니다. За тэгэхээр харин Ноагийн одоо үеэс хойш болохоор яг тэгэхээр хүмүүсийн амьдарч ирсэн амьдрах насны хугацаа нэлээд богиносон гэж үзэж байгаа тийм. Тэгээд нэг 100-аас нэг 200 тэгж ингээ болсон. 야, 그래서 아까 그 욥이 약 50살에 환란을 당했다고 가정을 한다면은 140년을 살았으니까 한 190살 정도 되잖아요. 그러니까 아브라함 같은 거는 175세를 살았습니다. 그러니까 그 시대 사람들이 바로 100에서 한 200년 사이 살았으니까 욥도 그 족장 시대 사람일 것이다 이렇게 추정을 한 것입니다. Одоо хэдүүлээ харах юм бол сая Йовыг ойролцоогоор 50 орчим наснда тэр одоо сорилтыг ингээ авсан хүн байна гэж үзээд тэр сорилт дууснаас хойш тэгэхэд 140 жил амьдарсан гэх юм бол нийтдээ 190 жил ажиллаж байгаа шүү тийм ээ. Тэр хоорондоор амьдарсан буюу одоо энэ өвгдээдсэн үед амьдарч байсан үеиг шиг гэж үзэж байгаа байхгүй юу. Бидний өвгдээдсэн Авраамыг харах юм бол Авраам 175 наснаас элсэн гэж байгаа. Тэгэхээр яг тэрнтэй ойр 네, 아까 욥이 족장 시대 정도 사람이었을 것이라 우리가 보는 것이 바로 나이로 볼 때에도 190년 정도 살았으면은 족장 시대에 사는 사람들의 나이다 그런 뜻입니다. Бидний насаар нь харсан ч гэсэндээ тий насаар нь харсан ч гэсэндээ яг ойролцоо байна тий 175 Авраам 175 нассан бол Йов 190 нассан гэж харж болохоор ойролцоогоор бичлэн. 그리고 욥이 아까 우스 땅에 살았다고 했죠? 우스 땅, 우스. 네. Одоо тэгээд нэгдүгээр Йов номны хамгийн ихэнд харах юм бол Йов номны хамгийн ихэнд харах юм бол Йовыг уус гэдэг газар амьдарч байсан гэсэн тий уус. 우스 땅도 뭐 정확한 위치는 모르지만은 팔레스타인 그 남동쪽에 위치한 에돔 땅으로 이렇게 추정을 합니다. Энэ уус гэдэг газрыг хаана гэдгийг тодорхой болох мэдэгдгүй байна л да. Харин юу гэж үздэг гэхээр Палестины нутаг гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Палестины нутаг Библиэр ярих юм Юдомын газар нутаг гэж үздэг гэнэ. 거기 참고 성경은요. 에레미야 25장 20절. За Иремья 25-ын 10 дээрээс харж болно гэж. 볼까요, 교수님? 에레미야 25장 20절에 보면은 모든 잡족과 우스 땅 곧 왕과 블레셋 사람의 땅 모든 왕과 아스글론과 가사와 에그론과 아스도 남은 자와 여기 보면 여기 우스 땅이라고 나옵니다. 목사님, 예레미야 25장 10절 20절. 예레미야 10장. 아니 25장 20절. 25장 20절. 25, 29 юм байна. За энэ дээр харах юм бол ингэж харин бүх хүн улс нутгийн бүх хаан, Филистичүүдийн нутгийн бүх хаан, Ашкелон, Газ, Икрон ба Иштодын үлдгэсэд гэж энэ дээр харсан байна. 그다음에 또 어디 나오냐면은 여기 에레미야 애가 4장. За гашуудал 4-р бүлэг. 에레미야 애가 4장 21절에도 나옵니다. За бас 4-ийн 21 дээр бас гарч байгаа гэж. 거기도 우스 땅에 거하는 천에도마 이렇게 나오죠. 우스의 нутаг дах Эдомын охиноо гэж орж байгаа. энэ дэр. 그래서 그 우스 땅을 그 에돔 땅 그쪽 거기로 이렇게 추정을 하는 겁니다. Тийм учраас энэ дэр Йов амьдарч ирсэн энэ уус нутгийг болохоор энэ Эдомтой холбоотой энэ газар байна гэж үздэг. 그리고 그 오늘 욥기 2장 11절에 보면은 욥의 세 친구들이 거기 또 나옵니다.
Хэдүүлээ Йов 2-ын 11-ийг харах юм бол Йовын 3 найзын талаар бас гарч ирж байгаа. 욥의 세 친구들도 이렇게 욥을 조문하러 왔는데 친구들이니까 이제 같은 지역에 살았다고 봅니다. Тэгээ мэдээж хэрэг Йовын найзууд гэж юм чинь бас нэг ижлэхэн тий ойролцоо амьдарч ирсэн гэж үзэх юм болоо төлөө. 자, 그래서 아까 하나님을 경외하는 생활 5가지 말씀드렸죠? Хэдүүлээ сая нөгөө нэг юу эзнээс эмээдлэг амьдрал гэж ямар амьдрал вэ гэдэг дээр 5 төрлийн зүйл үзсэн тийм ээ. 그건 좀 뭐 한번 다 말씀해 보시라고 하세요. За таадас маань хэн нэг нь хэлж өгөх үү? 하나님을 두렵고 떨림으로 섬기고 하나님 앞에 살고 마음이 하나님을 떠나지 않고 또 그 말씀을 순종하고 그의 인도를 받는 생활이다. За тэгээд дахин энэ чинь хэлэх юм бол те эзэнд үйлчлэхдээ эмээн хүнддэг эмээн жижиг сэтгэлээр үйлчлэх бурхны өмнө те үргэлж бурхны өмнө байх. 3-дугаарт нь болохоор сэтгэлээсээ бурхнаас холдоохгүй байх. За 4-дүгüрт нь болохоор өгөөд дуулууртай байх. 5-д нь болохоор удирдлагын дуулууртай байх. 자, 욥이 어떤 사람인가를 좀 소개하고 있잖아요. 욥의 신앙이라고도 볼 수 있습니다. 욥이 어떤 사람인가? 첫째는 Яг л одоо Йов ямар хүн бэ гэдэг талаар үзэж байгаа тийм. Түүний итгэлийн талаар харж байгаа. 첫째는 순전하고 두 번째는 정직하고 세 번째는 하나님을 경외하고 그죠? Тэгээ Йовын хэдлээ нэг нь бизнес эмээх талаар ярьсан шалтгаан юу гэхээр Йов ямар хүн бэ гэдэг дээр ярьжсэн тийм. Нэгдүгээрт нь болохоор тэр өөсөө төгс хоёрдугаарт нь зөв шударга, гуравдугаарт нь бурхнаас эмээдэг. 그다음 마지막은 악에서 떠난 자다. 그죠? За тэгээд юуны дараад нь харах юм бол Йовыг бас юу гэж хэлсэн гэхээр нэгийг сүүлээс харах юм бол ёр муугаас хул явдаг нэгэн гэж хэлсэн. 네. 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자들. 이 악에서 떠난 자라는 건 무슨가 이제 이거 보겠습니다. За одоо хэдүүлээ энэ ёр муугаас хол явдаг нэгэн гэж нэг дээр байгаа тийм. Энийний талаар хэлээд одоо үзье. Энэ одоо ёр муугаас хол явдаг юу гэж байгаа юм бэ? 자, 여기서 말하는 악은 무엇일까요? Энэ дээр хэлж байгаа ёр муу гэдэг нь яг юу болов? 여기서 말하는 악은 하나님의 말씀을 어기는 게 악입니다. За энэ дээр хэлж байгаа ёр муу гэдэг нь болохоор бурхны үгийг одоо орхигдуулах. Энийг хор муу гэж хэлж. 또 말씀을 순종하는 데 있어서도 부족한 것도 악입니다. Тэр хэлдэг үг нэ. Дараад нь болохоор эзний үг дуулууртаа дагахтаа дутууд болгох дагахтаа тэрийг бас хэлж байгаа зүйл бас биш байгаа. 그리고 또 뭐가 악이냐면은 다른 사람에게 해를 주는 것도 악입니다. Тэгээ харин бусдад нөгөө нэг одоо юу хохирол учруулж байгаа гэсэн бас. 목사님 여기 세 가지 다 악으로 하는 건가요? 예? 여기 세 가지 방금 말씀하셨던 그 세 가지가 그러니까 뭐가 악이냐 제가 지금 말씀드리잖아요. 하나님 네네네. 말씀을 어기는 것도 악이고 말씀을 아. 순종하며 부족한 것도 악이고 또 다른 사람에게 해를 주는 것도 악이고 또 한 가지는 도덕적인 부패도 악이다는 것입니다. 부패. 도덕적으로 잘못된 거. 예. За ингэ заавал би юм ёр муу гэж байна. Ёр мууд нь болохоор саяных нь өмнөх нь зөв байсан юм байна. Нэгдүгээрт нь болохоор юуг бурхны үгийг дуулуургүй байх нь орхигдуулах нь хорон мууд орно. За дуулууртаа дагахтаа дутууд болмыг байх нь ч гэсэн бас хорон муудаа орно гэж. За бусдад хохирол учруулнаас хорон муудаа орно. За мөн өөрийнхөө бодлоор үйлдэх нь гэсэн бас хорон муудаа ордог. 그러니까 욥은 악에서 떠난 자라고 이렇게 말한 것은 이 지금 몇 가지 네 가지 하나 둘 몇 가지죠? 하나 둘 셋 넷 이거를 다 하지 않는다는 뜻입니다. Тэгэхээр энэ Йов болохоор ёр муугаас хол явдаг нэгэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр эдгээрийн ажлыг нь ч үйлддэг байсан гэсэн үг. 예, 욥은 말씀을 거역하지도 않고 또 말씀을 잘 순종하고 그리고 다른 사람에게 해를 주지 않고 그다음에 도덕적으로도 흠이 없다 그런 뜻입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Йов ямар хүн байсан гэхээр эзний үгийг хэзээ ч орхигдуулж байгаагүй. Үгний дуулууртай байхдаа тий маш ингээд юу дуулууртай дагдаг. Үгийн дуулууртай байдаг. Дараад нь бусдад хор муу хүргдэггүй. Дараад нь болохоор ёс суртахууны ямар нэгэн зэв зөрчил гаргадаггүй буюу тий
өөрөөхөө аашилдаггүй ийм хүн байсан гэж хэлж байна. 그러니까 욥의 생활은 어땠을까 한번 생각해 보겠습니다. Тэгвэл одоо Йовын амьдралын талаар бодож үзье. Түүний амьдралыг ямар байсан юм болоо гэж. 욥을 소개할 때 순전하고 정직하며 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자다 이렇게 소개했잖아요. 네 가지로. За хэрэглээ харах юм бол Йовыг Библи тайлбарлахдаа Библи Йовыг танилцуулахдаа хэлсэн тий. Тэр бол өө байхгүй зөв шударга Бурханаас эмээдэг ёр муугаас хул хүн ингэж танилцуулж байгаа. 자, 그러면 이렇게 생활하려면 어떻게 생활해야 될 것인가 한번 생각해 보자고요. Тэгээ ингэж амьдрыг бол тэгвэл хэрхэн амьдрах талаар хэлээ бодож үзье. Яаж амьдрах ёстой юм болов? Ингэж амьдрыг бол. 그래서 욥은 이 죄의 세력과 죄를 지을 만한 장소를 피했을 것입니다. Нэгдүгээрт нь энэ магадгүй яаж гэхээр буруу тотлохын газраас эхлээд хол байсан баг. 죄 짓는 장소를 가지 않은 것입니다. Мэдээж хэрэг тэр одоо гэмд уруу татдаг тэр газруудаас хол байсан баг. 근데 죄 짓는 장소, 뭐 싸우는 곳이라든가 도적질하는 곳이라든가 뭐 이런 또 노름하는 곳이라든가 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 죄 짓는 장소에 가지 않은 것입니다. Тэгээ гэм үйлдэд хүрэгдэг тэр газрууд байдаг шүү дээ тийм ээ. За одоо жишээл янз бүрийн газрууд байгаа. Тэдгээрүүдээс ингээ хол байсан. 그리고 사람이 행동으로만 죄를 짓는 게 아니잖아요. Тэгээд бас харах юм бол хүн зөвхөн үйлдэлээрээ гэм үйлддэг биш шүү дээ тийм. 또 무엇으로 죄를 집니까? Юугаар бас гэм үйлддэг үлээ. 마음으로 죄를 짓잖아요. 마음으로. 그렇죠? Тэрээрээ бас гэм үйлддэг. 그래서 잠시라도 자기 마음속에 악한 생각이 들어온다면은 즉시 회개하고 죄에서 떠나는 생활을 했다는 것입니다. Тэгээ мэдээж хэрэг хүний дотор түрхэн зурч хамаагүй тийм гэмт бодлууд буруу бодлууд орж ирж ирсэн байх. Харин тэрийг ясалэр тэр дор нь гимшээд ингээ холдуулдаг гэсэн гэсэн. 우리 사람이요, 행동으로는 혹시 뭐 잘못된 일을 하지 않더라도 마음으로 이렇게 죄를 지을 때가 참 많습니다. Тэг хүн болохоор үйлдэлээрээ би буруу зүйл хийхгүй ч гэсэндээ сэтгэлээрээ маш их ингээд нэг буруу зүйлүүд хийх тохиолдол байдаг. 마음으로 남의 것을 탐내는 뭐 욕심을 부린다든가, 뭐 마음으로 어떤 또 가늠죄를 짓는다든가, 뭐 이런 마음으로 짓는 죄들이 많이 있습니다. Бид нэр сэтгэлээрээ те сэтгэл дотроо харахтаа бусдын зүйлийг харахтаа шунал нь хөдлөөд ч юм уу те тархаад ч юм уу эсвэл бусдыг харахтаа тэг гой сайхан анхаарад ч юм уу ингэх тохиолдол бас байдаг. 이게 사람이 이렇게 안목의 정욕이라는 것도 있습니다. Анмуугай сон. 눈으로 보고 죄를 짓는 걸 말 눈으로 보고. Тэг хүн бас юу гэхээр нүдэрээ хараад ч гэсэн бас гэм үлддэг те. 가령 뭐 남자들 같은 경우는 뭐 예쁜 여자를 보면은 그 눈으로 보면은 마음에 어떤 그 음욕이 들어온다든가 이런 것이죠. Жишээлх юм бол ирчүүдээ ингээд нэг хөөхөн эмэгтэй, өөрийнхөө сонирхдаг эмэгтэй ингээд харах юм бол дотроо ингээд те бас ингээд янз бүрийн бодол автаад ч юм уу те энэ ч гэсэн бас ийм болдог. 이게 눈으로 보면은 죄를 짓는다. 이게 한국 사람들도 뭐 이 견물생심이다 이런 그 단어를 쓰는데 그게 뭐냐면 보게 되면은 눈으로 보면은 욕심이 들어온다는 거예요. Солонгос хүмүүс ч гэсэн угаасаа амьдрал дээр ч гэсэн дэж ярьдаг тий. Нүдэрээ нүдэрээ гэм үлдэн гэж гэсэн ярьдаг. Нүдэрээ үлдэж байгаа бодлоор ч үлдэж байгаа хэрэг гэж ингэ ярьдаг. 그러면 눈으로 보면서 죄를 짓게 되면은 그럼 아예 아무것도 보지 말라는 것이냐 그 말이에요. Тэгээд тэгэх юм бол тэр нүдэрээ үлдэх үедээ нүдэрээ ингээ харахад гэм үлдэж ийн гэх юм бол юу ч хаж болохгүй юу ч битгий хар гэсэн үг юм уу? 어떻게 해야 죄를 안 짓까요? Тэгэхээр ер нь яаж бид нэг гэмээс хол байх боломжтой болоо. 근데 제 개인적으로는요. 이건 제 개인적인 생각이에요. 너무 오래 쳐다보면은 마음에 욕심이 들어올 때가 많이 있기 때문에 너무 오래 보지 말아라. 그런 저는 그렇게 말을 합니다. Тэгээ пастор болохоор өөрөө тэгдэг гэдэг. Тэгээ юм харахгүй байж бас болохгүй, харж болохгүй. Тэгээ яах вэ гэхээр ингээд удаан хараад байх тусам харцаа удаан тогтоогоод байх тусам бодол ингээ их үүсдэг. Учираас харцыг удаан тогтоож болохгүй гэж ингэж хэлдэг гэнэ хүмүүс.
아니, 예를 들어서 황금, 금이다. 금이 이렇게 있는데 뭐 남의 집에 놀러 갔더니 막 금이 있다 그러면 그걸 계속 오래 보고 있다 보면은 나도 저 금을 가지고 싶다는 그런 욕심이 들어올 수가 있잖아요. Жишээлх юм бол нэг айлд очлаа гэж бодъё. Тэгсэн чинь айлдсан чинь ингээ алтаар ингээ хийсэн юм байна л да. Тэгээ би тэрийг ингээ хараад татсан. Эхлээд нэг харт ямар гоё гэж оо ямар гоё юм бэ гэж харсан. Дараад ингээ хараад татсан. Янз бүрийн бодлоод ингээ төрөө эсвэл авах юмсан гэсэн бодолд авдаг тийм. 너무 오래 보지 말고. Тийм учраас аливаа юу ч гэсэн ингээ удаан ингээ хараад байх юм тийм ээ гэж хэлсэн. 그리고 또 뭐 가령 아주 예쁜 여자가 있는데 예쁜 여자를 자꾸 오래 계속 보고 있으면 마음으로 그 여자를 꼭 이렇게 좀 이렇게 뭐 그 여자를 좋아하는 그런 마음이 들어올 수 있단 말이에요. Тэгээ хүнийг ч гэсэндээ эхлээд нэг харахтаа ямар сайхан хүн бэ гэ те бахархаад ингээ харж болно. Гэтэ нөгөө талаас нь удаан хараад татсан байдаг гэхээр жишээлбэл ингээ хөөх хэвэгтэй харах тусмаа улам ингээ дотроо боддог ч юм уу те ингээд үүсч эхэлдэг. Тэгэхээр удаан гэдэг зүйл ерөөс байлгаж болохгүй гэж өөрөө боддог гэнэ. 그래서 저는 그랬어요. 예쁜 여자들을 보면은 2초 이상 보지 말아라 그랬어요. Тэгээ пасторээс л хүмүүс за чи гоё эмэгтэйг харж болох та 2 секундээс илүү харж болохгүй гэж ингэсэн. 왜냐하면은 2초 이상 오래 보다 보면 마귀가 자꾸 그 안목에 그 눈으로 보는 그 죄를 짓게 만들 수가 있기 때문이다 그 말이에요. Тэгээд 2-оос илүү секунд ингээ болох юм бол тийм дотор ингээ чихэнд чинь одоо муу нэг янз бүрийн юу ч шивж магадгүй. 이게 몽골 분들이나 뭐 한국 사람이나 이게 얼굴들이 좀 비슷하잖아요. 우리 뭐 몽골이나 한국이나 뭐 또 중국 사람이나 얼굴 비슷한데 특히 우리 한국 사람은 얼굴이 정말 비슷한 분들이 몽골 사람들이에요. 우리 민족이 뭐 이렇게 몽골 아마 이렇게 뭐 연관이 있는지 그 얼굴이 아주 또 예뻐요, 상당히. 그래서 정말 몽골 여자들 오래 보면 안 되겠더라고요. Тэгээ Монгол одоо Монгол очиодос Монголоос Солонгос хятад ингээд Азиуд ер нь хооронд төсдөө шүү дээ тийм. Гэтэ тэгдэг гинэ Солонгосууд ялангуяа ингээд Монгол эмэгтэй хүмүүс Солонгосчуудад маш их хөөрхөн харагддаг. Тэгээ бас тийм учраас Монгол эмэгтэйчүүдийг хамаагүй удаан харж болохгүй юм шиг л. 그러니까 욥도 예를 들어서 욥도 뭐 이렇게 그런 이런 뭐 예쁜 여자들이라든가 이런 또 물질이라든가 이런 걸에 대해서 이렇게 안목의 정욕을 두지 않은 것입니다. 그러니까 순전하게 사는 것입니다. Явж гисэн мэдээж хэрэг хүн байсан. Гэхдээ тэрээр яадаг гэсгэлээрээ тэр асуудлыг ч гэсэндээ өөртөө маш их сайн тэмцдэг тийм гэмшдэг. Ийм учраас Библиэлд түүнийг юу гэж хэлсэлээ өөсөөгүй гэж ингэж хэлсэн байна гэж. 이게 마음으로 짓는 죄입니다. Тэгээ ингээд сэтгэлээрээ ч гэсэндээ ямар нэгэн одоо гэм үйлдэггүй гэж ингэ хэлж. 그리고 예수님도 그러셨잖아요. 그 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 이미 마음으로 간음하였느니라 그랬습니다. Эзэн Иесус бас хэлсэн те чи сэтгэлдээ эмэгтэй хүнийг хараад түүнийг дотроо бодож ирэх бол аль түүнтэй завхарсан эргээ гэж ингэж хэлчихсэн байна. 근데 육체적인 간음죄를 짓지 않았다 할지라도 벌써 마음으로 그 사람을 갖다가 이렇게 속으로 이렇게 좋아하고 열연을 하면은 그 벌써 이미 마음으로 간음죄를 지은 것이라는 겁니다. Тэгээд дотроо тэр боддоор ингээд одоо үлцэг үчсэндээ дотроо аль тийм бодох нь хүртэл эзний өмнө хорон муу болох юм аа гэдэг Библиэлд ч гэсэн хэлсэн байж байна. 그래서 욥은 이렇게 마음속에 악한 것이 들어오면은 즉시 회개하고 죄에서 떠나는 그런 생활을 했기 때문에 그래서 악에서 떠난 자다 이렇게 말하고 있습니다. Явыг юу гэсэн гэхээр ёр муугаас хол явдаг нэг ингээд ямар утгатай гэхээр орж ирэхгүйгээр хичээдэг тийм өөр дотор бодол дотор орж ирэхгүй орж ирсэн ч гэсэндээ гимшдэг тийм гимш түргээд ингээд цэвэрлдэг ийм нэгэн гэж хэлсэн. 그래서 우리 성도들도 날마다 자기의 잘못과 또 하나님 앞에 충성하지 못한 것을 찾아서 회개하고 악에서 떠나는 일에 힘을 쓰라는 것입니다. Бид нэр бас одоо итгэгч нар бид нар ч гэсэндээ аз яахдаг гэхээр өдөр бүр өөрийгөө нэгтлэх өдөр бүр өөртөө одоо өөрийнхөө дотор байгаа тийм зүйлсүүдийг олоод гимших цэвэрлэх ийм үйлдэлүүд ингээ хийдэг байх нь их чухал. 그래야만 점점 거룩한 사람이 돼 나가는 것입니다. Тэснэр баг миний нүдэнд одоо доторх бие болон доторх хүн миний хүн илүү ингээ ариун байдал руу тий ойртдог гэсэн. 하나님을 거룩하신 분이라고 그러잖아요. Эзний эзэн бурхан бол ариун нэгэн тийм ээ. 왜 하나님을 거룩하신 분이라고 합니까? Тэгээ яагаад бурханыг ариун гэж хэлдэг болоо? 하나님에게는 뭐가 없습니까? Эзэн бурханд юу байхгүй лээ?
죄가 없습니다. Тийм байхгүй. Амен. 이제 우리도 하나님의 거룩함을 닮아 나가려면 뭐를 계속해서 다 없애야 돼요? Бид нар ч гэсэн бас эзний те ариун байдалд дуурайж амьдрыг юу бид нар ч гэсэн яг яах хэрэгтэй гэсэн үг лээ. Юугаа цэвэрлэх хэрэгтэй гэсэн үг лээ. 하나님의 거룩을 닮아가려면 날마다 죄를 회개하고 점점 하나님 말씀을 순종해야 된다는 것입니다. Бид нар өдөр бүр те эзний би ариун тул та нар ариун бэ гэсэнчлэн нэгхийн тулд өдөр бүр гимших те гим гэдэг зүйлээс тоол байх хичээх хэрэгтэй. 자, 누가 이런 생활을 잘했다는 것입니까? За хэн ийм зүйлийг сайн хийж зөвхөн амьдэрсэн гэсэн бэлээ. 네, 욥이죠, 욥. 네. Йов гэсэн те. 참 그 욥이 얼마나 훌륭한 분이에요. 이렇게 하나님을 경외하고 악에서 떠났다. Тэгээ Йовыг харах юм бол ямар их ингэж мундаг те. Бурханаас эмээдэг бодлон босголтдог ийм хүн ба. 그러나 이제 자기를 단속하지 못하고 삼가 조심하지 않으면은 나도 모르는 사이에 마귀의 시험에 빠져서 죄를 짓게 된다는 것입니다. Тэгээ хүмүүс ингэж өдөр бүр өөрлөгөө өнгөж хянамгаа ингэж амьдрахгүй бол хизээ орсон мэдгэдэхгүй нэг л мэдгэдэг муу нэгэн дотор ороод ингэж үүрлцэн шивэнсэн байдаг. 그래서 자기 마음을 다스리는 자가 성을 빼앗는 자보다 낫다고 이렇게 말씀하고 있습니다. Тийм учраас Библиэлд юу гэж хэлэхээр өөрийнхөө сэтгэлийг захирдаг нэг нь хотыг эзлэгчээс агуу ингэж хэлсэн байна. Амен. 뭘 다스려야 된다고요? Юу сэтгэл захирдаг гэсэн бэлээ. 마음은. 네, 마음. 잠언 өөрийгөө захирддаг хүн гэсэн тийм. А? өөрийгөө захирддаг хүнаагаа хотыг сүлж илүү гэсэн. өөрийгөө сэтгэлийг захирдаг хүн. 잠언 16장 32절인가요? 읽어요, 목사님. сургаал төгс 16-гийн 32 дээр тэгж байгаа. 잠깐만, 제가 한번 찾아보고 만나보고요. 네, 저도 찾아볼게요. 32절. 맞네요. 네. 잠언 16장 32절. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. Сургаал төгс 16-гийн 32 дээр ингэж байгаа. Уурлагтай удаан хүн хатан зоригтноос ч дээр, сүнсээ захирдаг хүн хотыг эзлэгчээс ч дээр гэж. Амен. 마음을 잘 다스릴 줄 아는 사람이 성을 빼앗는 사람보다 낫다. 이런 뜻입니다. өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг захирч мэддэг хүн нь хотыг эзлэгчээс илүү мундаг, тэг илүү сайн гэж. 우리도 이렇게 욥의 이게 귀한 이 신앙을 좀 본받아야 되겠습니다. 네 가지죠? Бид нэр энэ Йовоос те энэ мундаг энэ сэтгэл энэ одоо итгэлийн үйлсүүдийг 순전하고 정직하고 하나님을 경외하고 악에서 떠난다. 이렇게. ямар зүйлийг бид нэр үлгэр авах хэрэгтэй гэхээр тэр бол эзний өмнө өөл хөөгүй байсан, зөв шудраг байсан, нас эмээж байсан, ёромгоос хол байсан гэсэн энэ дөрвөн зүйлийг бид нэр суралцах хэрэгтэй. 욥은 동방에서 제일 큰 부자였지만은 이렇게 하나님을 잘 경외하는 자였다는 것입니다. Йов тэр дорнод дотор хамгийн агуу хүн байсан гэсэн тий. Гэхдээ тэрээр агуу хамгийн агуу байсан хэрнээ байсан ч гэсэн эзнээс эмээгч нэсэн гэсэн. 그다음에 2절에 보면은 소생은 남자가 7이요 여자가 3이며 그 소유물은 양이 7천이요 약대가 3천이요 소가 500개리요 암나귀가 500이며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방 사람 중에 가장 큰 자라 그랬습니다. Хоёр дээр тэр байгаа тийм ээ. Түүнд 7 хүү 3 охин төржээ. Тэрээр 7,000 хонь, 3,000 тэмээ, буулганы 500 хос шарба, 500 эм илчиг, асар олон хамжлагтай тулд орны бүх хүний дундаас тэрээр хамгийн агуу нь байжээ гэж хэлсэн. Амен. 예, 욥이 낳은 아들은 7, 딸은 3명. 그다음에 그 소유물은 양 7천, 약대요 3천, 소가 500개리, 또 암나귀가 500이라고 씁니다. 7,000 хонь, 3,000 тэмээ, тэг. За тэгээд буулганы 5 хос шар гэдэг чинь буулганы шартай. Тэр бол 500 шартай. 500 хос гэдэг чинь 1000 шар гэсэн. Тэгээд 500 эм илчигтэй тэр байсан гэж байна. 그러니까 상당히 많은 재산을 가진 부자였습니다. Маш ингээд юутэй ий төрөнгөтэй тий баян хүн байгаа. 이 많은 이거 가축들을 관리하려면 또 종들도 많이 필요했을 것입니다.
Тэгээ энэ их хөрөнгийг ингээд зөв зарцуулж, зөв ингээд арчилж ингэж авч явахын тулд маш их ингээд одоо харамжлахын ажилчид тий манайхаар бол одоо туслах малчид тий ихтэй байсан гэсэн үг юм тий. 그래서 종도 많이 있었으니 그렇습니다. Тэгээ тарцсанаар тий их байсан гэж харж. 오늘날로 말하면 이 정도면 한 뭐 주식회사 정도 되지 않을까요? Одоо өөрөөр яваа шиг ийм хөрөнгөтэй хүн гэх юм бол хувьцаат компани захирлалаас ч илүү захирал бол цаашаас тий. 자, 이렇게 욥은 하나님께 영적인 면과 육신적인 면 모두가 복을 많이 받았습니다. Тэгээ хэвчлээ ингээд энэ явыг харах юм бол тэрээр сүнслэг талаарч өрөөгдсөн байсан. Энэ дэлхий дээр тий материалын талаарч өрөөгдсөн ийм хүн. 그러니까 하나님을 잘 섬기는 사람들은 영적인 복도 많이 받지만 또 육신적인 복도 많이 받는 사람들이 있습니다. Тэгээ эзэнд үйлчлдэг хүмүүсийг харахад мэдээж хэрэг сүнслэг ерөөл өөрч бэлгсэн бас тэгээ яг л материалыг ерөөл өөрч бэлгсэн хүмүүс маш олон байна. 그런데 한 가지 알 것은 하나님을 잘 섬기고 믿는 사람 중에서도 아주 가난하게 사는 사람도 있습니다. Тэгээ бас харах юм бол хэдүүлээ бурханд маш их өрөөгдсөн бурхантай хамт байдаг ч гэсэндээ сүнслэг ерөөлөөр өрөөгдсөн ч гэсэндээ эд материалын хувьд болохоор маш ингээд одоо ядуу тийм хүмүүс ч гэсэн бас байдаг. 그러면 예수님 믿는 사람 중에서 가난하게 사는 사람들은 뭐 복을 못 받은 사람입니까? Тэгвэл хэдүүл ингээд харах юм бол Иесус итгэдэг сүнсээр маш өрөөгдсөн мөртлөө материалын зүйл байхгүй хүмүүсийг харахтаа энэ хүн тэгвэл муу үйлчлэгээ маань жишээ болох уу? 물질적으로 뭐 많은 재산이 없다고 해서 가난하게 산다고 해서 하나님 앞에 복을 받지 못한 것입니까? Бид нэр ямар нэгэн байдлаар бодит хөрөнгөтэй нүдэн дараах хэд материалын зүйл байхгүй гэдгээс шалтгаалаад энэ муу байна гэж болохгүй шүү дээ тий. 네, 그건 그렇지 않습니다. Тийм бол биш байгаа шүү. 하나님께서 물질의 복도 주시는 사람, 물질적으로 풍성하게 주시는 사람도 있지만은 또 하나님 잘 섬겨도 물질적으로 또 가난하게 하는 사람도 있습니다. Тэгээ эзэн бурхан өөрөө хүслийн дагуу тухайн хүмүүст өгдөг. Тийм. 어, Материалыг өрөөлөгч өгдөг, сүнслэг өрөөлөгч өгдөг. Хүслийнхээ дагуу өгдөг. 물질적으로 가난한 사람들은 뭐 하나님만 의지하고 하나님만 바라보고 믿음으로 살라고 이렇게 하나님께서 또 그렇게 가난하게도 하실 수도 있습니다. Тэгээ магадгүй тэр дунд ямар утга учир байгааг бид нар мэдэхгүй тий. Бурхан ба тэр хүний хооронд эзэн бурхан тэр хүнийг яагаад ингэж өдөртөж байгааг бид нар мэдэх аргагүй. 자, 우리가 사도 바울 한번 보세요. 사도 바울. Илч Паулыг хэдүүлээ бодож үзье л да. 자, 사도 바울이 많은 재산이 있었습니까? Илч Паулд бодтой ийм хөрөнгүүд их хөөсөн бэлээ. 뭐 사도 바울은 자기가 거할 집한 채도 없었습니다. Чи гэр нэг өөрийн гэсэн гэр ганц ч гэр байв. 뭐 그렇다고 또 자녀들이 있었냐? 자녀도 없었습니다. Тэгээ өөр хөвгдөж байх. 물론 결혼도 하지 않았습니다. Тэгээ хуримлаагүй учраас одоо хань ижилж байх. 또 물질적으로 많은 재산이 있었느냐? 재산도 없었습니다. Тэгээ хөрөнгөний харах юм бол хөрөнгөгээд ахамж байхгүй. 거기다 복음 전하라고 다니다가 사람들한테 매맞고 쫓겨나고 요거도 먹고 심지어 감옥에 갇히기도 했습니다. Тэгээ бүр зогсохгүй сайн мэдээ тараагаад явж байхдаа хүмүүст ингээд баригдаад, занчуулаад, тий одоо зодуулаад, бас шоронд хүртэл хоригдчихсэн. 자, 사도 바울은 우리가 알듯이 누구보다도 참 예수님을 잘 믿은 사람이고 또 성경을 확실하게 깨달아서 말씀을 잘 가리킨 사람인데 물질적으로는 아무런 무슨 재산도 없고 뭐 물질적으로 받은 것은 없었습니다. Тэгээ бид нар болохоор ч Илч Паулыг харахтаа Илч Паулаас үлгэр авъя гэж хичээдэг тий. Ягаад гэвэл тэр үнэхээр итгэлтэй тий бидний өмнө одоо замыг бэлтгэсэн хүмүүс нэг учраас. Гэхдээ нөгөө талаас харах юм бол Илч Паулд ингээд байх юмнууд байхгүй байгаа тий. 그러면 사도 바울이 뭐 그 복을 받지 못한 사람입니까? Тэгвэл Илч Паул өрөөдөөгүй хүн гэсэн үг юм болов уу? 그렇지 않지요? 네. Үгүй шүү дээ тий. 사도 바울은 뭐 비록 물질적으로나 육신적으로는 풍성한 복을 하나님께서 주시지 않았지만은 하나님께서 그에게
진리를 깨닫게 하시고 또 많은 사람들에게 복음을 전할 수 있는 사도로 세워주시고 또 영적으로 충만한 복을 주셨습니다. Харин Илж Паулыг Бурхны яасан гэхлээр олон хүмүүст өөрийнх нь сайн мэдээг, өөрийнх нь авралын мэдээг тараалгах тусгай эрэхтэй элч болгож өгсөн. Тэгээс өсөөгүй түүнийг сүнслэг альва өрөөлөөр ханган бэлхэн дүр өрөөж өгсөн. 그러니까 네. 물질력으로 풍성한 것만 받는 것만 복이 아닙니다. Тэгээ бүрхэн ганцхан эд хөрөнгөөр харагдаж байгаа зүйлсүүдээр л ариун байвал тэд нь өрөөл гэж ойлгож байна. 보통은 사람이 물질적으로 너무 풍요로워지면은 하나님을 잘 섬기지 않습니다. Хүн ерөнхийдөө нэг эд хөрөнгийнхөө нэлээд тийм жоох юм олоод ирэхлээр бурхнаас ингээд бурханд үйлчлэхээ ингээд болж эхлэх гэдэг тийм. 그러나 욥은 물질적으로 이렇게 많은 풍성한 복을 받았어도 거기에 치우치지 않고 하나님을 잘 섬겼다는 것입니다. Тэгээ харин Йовын хувьд төлөө харах юм бол Йовд бүх юм байсан ч гэсэндээ тэрээр яасан гэхээр эзэн бурхнаас илүү эмээж үйлчилсэн гэж. 우리가 그런 면을 본받아야 됩니다. Тэгээ бид нэр түүний энэ одоо байдлаас энэ итгэлээс нь бас суралцах хэрэгтэй. 사도 바울도 내가 풍부에 처할 때나 또 궁핍에 처할 때나 일체의 비결을 배웠다고 그랬습니다. За, Илж Паул гэсэн бас хэлсэн байдаг тий. За би ядуу байхыг ч мэднэ, баян байхыг ч мэднэ тий, хоосон байхыг ч мэднэ гэж хэлсэн байдаг. 빌립보서 Филиппой 4장 4-р бүлэг 4장 11절인가요? 네, 빌립보서 4장 12절까지 한번 보겠습니다. 4장 Тэгэхээр Филиппой 4-ийн 11-12-ыг харъя. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편이 있든지 내가 자족하기를 배웠느니 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부름에 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체 비결을 배웠노라. За тэгээ би үүнийг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм биш ээ. Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байж сурсан юм. Би тарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альва нөхцөл байдалд цатгалан болон үлсэлэн байх, элбэг байх дутагдахын аль альны нууцад би суралцсан гэв. Амен. 이게 바울은 이런 비천에 처했을 때나 또 풍부에 처했을 때나 어떠한 그 형편에서든지 자족하기를 배웠다는 것입니다. Илж Паул эндээс харах хэлсэн те. Тэрээр бүр ингээ хоосон байх үед болон элбэг дэлбэг байх нь аль альныхын цагт аль альнд нь би ингээд одоо тогтун байж сурсан гэдэг хэлж өгсөн. 물질이 풍부하고 또 모든 면을 이렇게 하나님 풍성하게 주시고 몸도 건강하고 그러면 하나님의 은혜입니다 하고 감사하고 또 가난하거나 또 병들거나 몸이 아프고 나면은 그건 하나님께서 계시면 왜 이러십니까 하고서는 하는 건 그건 믿음이 아닙니다. Бид нар ингээд эрүүл байгаа л тийм сонсон болох сэтгэлчлэн бүтээл ингээд ирэхлээр ч нэстэ ерөөл яна ингээд талархдаг гэсэндээ буцаагаал сансан болон бүтгэе болоод бүх юм авагдаал өвчин тусаад эхлэхээр яагаад ингэж яах вэ ингээд эхэлдэг. Ингэж бол болохгүй. Ингэж хөдөлгөөн ингэх нь одоо сэтгэлийн хувьд ийм савлгаатай байх нь бол итгэл биш үү? 부자든 가난하든 또 몸이 건강하든 병들었든 어떠한 처지에 있어도 거기서 믿음을 잘 지키는 자가 이게 진정한 신앙인입니다. Тэгээ бид нэр ямар ч байсан гэсэн итгэл хүссэн зүйл биелсэн байсан ч биелээгүй байсан ч гэсэндээ тэр дунд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг би нэг тогтвортой байлгаж эзнэрээ хандах нь итгэл байна. 잘 될 때는 하나님 잘 섬기다가 또 어려움에 처하면은 하나님을 떠나는 그런 사람은 그건 믿음이 아닙니다. Сайн болох үед нь үйлчилж яснаа асуудал үүсэл төвөгтэй болоод ирэхлээр нь тэрийг болчдөг ийм байдлаар итгэл биш байгаа. 그래서 오늘 여기 1장 3절 끝에 보면은 이 사람은 동방 사람 중에 가장 큰 자라 이렇게 소개하고 있습니다.
Тэгээ гурвын нэгдүгээр бүлгийн 3-ын сүүлийн хэсгийг харах юм бол Йовыг юу гэж хэлсэн гэхээр тэр хүн бол дорны бүх хүмүүсийн дундаас хамгийн агуу нь байсан гэж хэлсэн. 이것은 이제 동양에서 인격과 또 어떤 덕망이 제일 높고 또 재산도 많다는 뜻입니다. За энэ хамгийн агуу гэдэг үгэн дотор юу орж ин гэхэлэр чи мэдээч хэрэг нөгөө эд хөрөнгөнд орж ирж байгаа. Эд хөрөнгө. За тэрнээс гадна нөгөө нэг юу орж ич ин гэхлээрээ одоо тэр хүн агуу гэдэг дотор чинь зан чанар, бие авч байгаа байдал тий бүх зүйлүүд ингээ орж ирж байгаа гэсэн. 욥은 하나님의 복을 많이 받아서 이렇게 동양에서 제일 가는 부자가 되었지만 그 재산을 의지하지 않고 하나님만 바라보고 하나님을 의지하고 살았다는 것입니다. Тэгээ Йоб болохоор мэдээж хэрэг бурхны өрөөлөөр асар их хөрөнгөтэй ингэж болсон. Гэхдээ тэрэндээ сэтгэл ханахаас илүү харин гэсэлэрэ эзнээс эмээж үйлдэж ингээ амьдарч ирсэн хүмүүс. 네, 이것이 바로 욥의 가장 귀한 신앙입니다. Тэгээ энэ болохоор чинь өөрөөр хэлэх юм бол тэр нь Йовын хувьд хамгийн одоо үлгэр авахгүйц маш сайн итгэл байсан. 욥기 31장 24절 한번 보세요. 31장 24절. 31. За Йов 31-ийн 24-ийг хэлээ харъя. 거기 보면은 내가 언제 금으로 내 소망을 삼고 정금더러 너는 내 의뢰하는 바라 하였던가 했습니다. Йов 31-ийн 24 дээр ингэж хэлж 24 хэрвээ би найдвараа алтанд тавьж шижир алтанд чи миний баталгаа гэж хэлсэн бол би хэзээ тэгээд тэгсэн бэ? Хэзээ ч тэгээгүй гэж ингэж хэлсэн. 이걸 보더라도 욥은 재물을 의지 않고 살았다는 것이 분명합니다. Эндээс бид нар юу харж болох вэ гэхээр Йов асар их хөрөнгөтэй байсан боловч тэрээр хөрөнгөндөө найдварыг огт тавиагүй амьдсан хүн гэдэг мэдэж болно. 돈이 아무리 많아도 그 돈 의지하고 산 게 아니라는 것입니다. Мөнгө хичнээн ихтэй байсан ч гэсэндээ тухайн мөнгөнд найдвар тавиагүй гэсэн утгатай тийм. 재물도 하나님께서 붙여주셔야 내 것이지 만약에 하나님이 그걸 다 불어버리시면 다 날아간다고 그랬습니다. Тэгээ мөнгө бай, юу ч бай, эзэн бурхан дандаа тий эзэн бурхан өөрөө ингээд одоо биднэрт өгдөг болохоос ширээ бурхан үсэх юм бол бүгдийг хийсэж чадна гэж бас хэлж байсан. 보통 사람 같으면은 재물이 많으면은 그 영적으로 태만해져서 하나님을 떠나서 교만하고 재물만 의지하고 삽니다. Тэгээ ерөнхийдөө их хүмүүс болохоор жоохон хөрөнгөчөд ирэх юм бол сэтгэлээсээ бурхныг ингээд холдоод бурхнаас нүүр оруулах гэдэг. 근데 욥은 그 재물을 의지하지 않고 하나님께만 소망을 두고 하나님만 의지하고 살았다는 것입니다. Тэгээ бурхан харин Йов харин яасан гэхээр тэр эд хөрөнгөн дээр найдвараа тавихгүйгээр зөвхөн бурханд өөрийнхөө найдварыг тавьсан гэж хэлсэн. 잠언 4장 8절 한번 보겠습니다. Тэгээд сургаалт ус номны 4-ийн 8-ыг харъя. 잠언 4장 8절 그를 높이라 그리하면 그가 너를 높이 들리라 만일 그를 품으면 그가 너를 영화롭게 하리라 그랬습니다. Мэргэн ухааныг өндөрт үнэл тэр чамайг өргөмжлөн чи түүнийг тэвэр тэр чамайг алдаршуулна гэв. 아멘. 네, 이렇게 세상과 재물을 의지하지 않고 하나님만 믿고 하나님만 높이면 하나님께서 그 사람에게 모든 것을 더해 주시고 영화롭게 해 주신다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол бид нэр өөр зүйл биш зөвхөн бурхан л итгэж бурхныг өргөмжилжтэй ингэх юм бол буцаагаад эзэн бурхан чамд юу гэх вэ гэхээр өгөхтэй зүйлс чинь бүгдийг өгнө гэж хэлсэн. 누구만 높이면 살아야 돼요? Зөвхөн та хэнийг л өргөмжилж амьдрах хэрэгтэй гэсэн бэ? 하나님만 높이면서 살 때 하나님이 우리를 영화롭게 해주시는 것입니다. Чи бурхныг л өргөмжлөх юм бол буцаагаад эзэн бурхан чамайг алдаршуулнаа гэж хэлсэн. 아멘. 잠언 23장 5절 말씀 한번 더 보겠습니다. За 23장 5절 말씀. 네. За сургаалт ус 23-ийн 5-ыг бас харъя хэдүүлээ. 네, 내가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐 정령이 재물은 날개를 내어 하늘에 나는 독수리처럼 날아가리라.
За сургаалт төгс 23-ын дахиад 5-ыг хэдүүлээ харъя. За 23-ын 5-ыг харах юм бол эд гэдэг нүдийг олзолдогч заны ишв самжаа уужуур марьсан байна. 네, 네. 잠언. 네, 잠언. 네. 자, эд гэдэг нүдийг олзолдогч хармагц зайлдаг. Жигүүр хүртэл ургаад бүргэд бид тэнгэр ут нисдэг хуурамч зүйлээ гэж. 아멘. 재물을 의지하고 살면은 하나님이 재물을 다 날아가게 만든다는 것입니다. харин бид нар нөгөө нэг тодорхой юу лээ бид нар эд хөрөнгө гэдэг зүйл дээр анхаарлаа хандуулах юм бол тэр буцаад даалгавч руу нисээ явах боломжтой гэж хэлсэн. 이제 사람이 물질이 항상 자기를 지켜주는 게 아닙니다. Тэгээ бид нар одоо яадаг лээрээ хүн өөрийнхөө эд хөрөнгийг хичнээн харлаа гэж тэрийг буцаад ингээд нөгөө байрч тогтоож чадахгүй. 물질이 많으면 보통 사람들은 그 물질 때문에 마음이 든든해지고 그거 의지하고 먹고 살려고 하는 마음이 들어옵니다. Тэгээд эд хөрөнгө их байх тусам хүн яадаг лээрээ өөрийн мэдгүй тэр бүх зүйлийг алдахгүй гэчээгээд анхаарлаа хандуулаад ингэж хэлдэг. 이게 물질 의지하다 보니까 이제 자연히 하나님을 의지하는 건 점점 멀어지는 것입니다. Тэгээ яадаг лээрээ тэр лүг анхаарлаа хандуулах алдчихгүй юмсан гэдэг тэр анхаарлаа хандуулаад байх тусам өөр нөгөө нэг бурхнаас сэтгэл ингээ холдож эхэлдэг. 이게 돈만 많으면 뭐든지 할 수 있다는 생각이 들어오기 쉽습니다. Тэгээ сүултээ яадаг лээрээ мөнгө л байвал би бүгдийг чадна гэсэн бодол авах нь амархан болчихно. 그러나 돈이 아무리 많아도 돈으로 해결되지 않는 것도 세상에는 많이 있습니다. Гэтэ яг үүндээ мөнгө хичнээн их байж болох ч гэсэндээ мөнгөөр шийдэгдэж болдоггүй зүйлсүүд дэлхий дээр маш олон байдаг. 지금은 많이 좋아졌지만은 보통 암에 걸리면은 보통은 암은 잘 고치지 못하고 이렇게 죽는 경우가 많이 있었습니다. Одоо яг нөгөө техник технологи хөгжиж байгаа гэж боловч жоохон эртхэн үед харах юм бол хичнээн мөнгөөс нь гэсэнтэй товдөр гэдэг зүйлсийг бол яаж чадахгүй байсан тийм хүмүүс. 예전에 우리나라의 어떤 대기업의 회장이 그 암에 걸렸던 사람이 있었습니다. Тэгээд Солонгос нэг ийм түүх байсан гэнэ. Одоо маш алдартай нэг том группийн захирал хурд тавьж туссан тохиолдол байгаа. 그 사람이 암을 고쳐보려고 그때만 해도 1970년대거든요. 암을 고쳐보려고 노력했지만 그때만 해도 의학이 발달하지 않았기 때문에 암 걸리면 보통은 다 죽었습니다. Тэр хүн ойролцоогоор 1970-аад оны үед л байна л да. Тэгээ маш их мөнгөтэй байсан гэсэндээ нөгөө нэг одоо юу ангаах хүн сайн хөгжингүй байсан үе шүү дээ. 70 он гэдэг чинь. 미국에까지 가서 고쳐보려고 했지만 못 고쳤습니다. Тэгээ тэр хүн бүр нөгөө тухайн үед 70 онд бүр Америк руу явж исэн гинэ. 그래서 그 사람이 말한 것이 뭐냐면은 만약에 누가 내 이 암병을 고쳐준다면은 내 재산의 절반을 주겠다고 말했습니다. Тэгээ тэр хүн үгсээр хин нэгэн хүн миний энэ одоо хавдар гэдэг зүйлийг эвдгэж өгөх юм бол би өөрийнхөө бүх хөрөнгөний талыг өгнө гэж хэлчихсэн. 그 돈이 아무리 많았었지만은 결국은 그 돈 가지고도 그 자기 그 암을 고치지 못했다는 거예요. Тэгээ сүүлд нь хичнээн мөнгөтэй байгаад тэр нэг дийлэх боломжгүй байсан. 이제 돈으로도 해결이 안 되는 것들이 세상에는 많이 있습니다. Тэгээ мөнгөөр шийдэж болдоггүй зүйл энэ дэлхий дээр маш олон байна. 이렇게 물질, 돈 의지하지 말고 우리는 우리의 모든 것을 주장하시는 하나님을 의지하며 살아야 된다는 것입니다. Бид нэр дэлгээрээ мөнгөндтэй эсвэл эд хөрөнгөд өвтгөн найдаад үүнийг анхаарах зүйлгээр бурхан руу өөрийнхөө найдвараа тавих хэрэгтэй. 요번은 그런 믿음이 있었기 때문에 이렇게 많은 재산이 있었지만은 그거 의지하거나 그것 때문에 교만하지 않고 하나님을 잘 섬기는 그런 믿음을 가지고 있었습니다. Тэр яв тань юу байсан гэхээр бүгцүүлэн байсны хажуугаар хөрөнгөд найдвар биш эзэн бурхандаа өөрийнхөө найдварыг тавьсан тэр итгэл болсон гэж байсан. 근데 욥의 신앙이 얼마나 귀합니까? Тэр энэ ёо гэдэг түүний одоо юу те цаг хугацаа ямар ингэ нандин бэ те амьдарч байсан болсон. 동방에서 제일 큰 부자였지만은 그것 때문에 교만하거나 또 그 물질 의지하고 살지 않고 하나님만 잘 경외하면서 살았다는 것입니다. тэрээр сар их хөрөнгө байх тусам хүмүүсний цаг хүрхгүй байх завгүй болчлоо гэдэг. Гэхдээ Йовын хувьд
одоо дорнод дотор хамгийн агуу хүн гэсэн гэдэг ч тэрээр ясгалаарэ эзэн бурхандаа үйлчлэх, үйлдэх тэр зүйлсүүд дээр үргэлж ингээд нэг үнэнч байсан гэсэн. 아멘. 그래서 참 우리가 이 욥의 신앙을 이렇게 살펴보면서 참 과연 우리는 이 욥과 같은 환경에 처해 있을 때 이렇게 그 물질 의지하지 않고 하나님을 잘 섬길 수 있는 사람인가를 한번 생각해 봅니다. Хэдүүлээ Йовоос ингээ харах юм бол итгэлээс нь суралцах садна дараагийн одоо яг энэ Йовын нөхцөл байдал дээр очихдоо буюу Йов шиг ийм их хөрөнгөтэй тэгээ ийм их ингээд одоо ачаал ихтэй ийм завгүй ийм агуу болсон үедээ ч гэсэндээ Йов шиг бас байж чадах хэсэг дээр бас бодож үзэх хэрэгтэй. 욥의 이런 신앙을 우리도 항상 본받고 살기를 힘써야 되겠습니다. Хэдүүлээ Йовын энэ сэтгэл энэ итгэлээс нь гэсэн суралцаж хамтдаа тэгээ үлгэр авцгаая гэж. Амен. 네, 오늘 여기까지만 하겠습니다. 네, Хэдүүлээ өнөөдөр энэ хүртэл ирээд дуусгая. 네, 기도하고 제가 기도하고 마치겠습니다. залбираад дуусгая. 하나님 아버지 감사합니다. Эзэн бурхан минь танд талархал өргөе. 이번 학기에 욥기서를 통해서 우리에게 주시는 진리를 배우게 하셔서 감사합니다. Энэ үйлрэл та биднэрт Йов номыг өгөөд үнээс үннийг талаар сурах боломж өгч баярлалаа. 욥은 동방에서 제일 큰 부자였지만은 그가 그 재물을 의지하지 아니하고 하나님을 경외하면서 살았다고 했습니다. Эзэн минь Йов дорны хүмүүс дотор хамгийн агуу нэгддэг байсан гэсэн тэрээр эд хөрөнгөндөө биш харин эзэн бурхан танд итгэн найдаж анхаарч амьдэрсэн гэсэн. 우리도 어떠한 환경에 있다 할지라도 하나님만 섬기며 순전하고 정직해서 악에서 떠난 그 욥의 신앙을 본받아 나가게 주시옵소서. Бид ямар ч нөхцөл байдалд байсан өөрсдийн байдалтай биш харин эзэн бурхан тань руу анхаардаг байсан энэ Йовоос үлгэр авч амьдрахад тусалж өгөөч. 네, 이번 학기에도 이렇게 말씀을 배우는 모든 우리 학생들에게도 은혜를 베풀어 주시옵소서. Энэ үйлрэлдэж бас таны үгнээс суралцах гэж байгаа таны бүх сурагчдын дээр таны ивэл нэгүсэл нь бас байж өгөх болтугай. 끝까지 말씀을 잘 배워서 이렇게 잘 수료할 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Эзэн минь бид нар таны үгэн дээр эс хүртлээр анхаарал хандуулж зөв сурснараа үүний дагуу бас үйлдэхэд тусалж өгөөч. 네, 통역도 이렇게 은혜롭게 잘 할 수 있게 해주시옵소서. Эзэн минь таны үг орчуулахад ч бас та хамт байж нэгүслэг болгож өгөөч. 네, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다.